Io e vivinga o sio manchou nuu, sio manchou foi, la fanga ma le fioanga o le tangata marona whaasinamanga. Langina foi ia e le au talvou me to tisi mai santu fia, santu paitea. Ia tasile o fanu o fatunga o lo o faa matalaina, mati nai whaasinamanga i te tonu o sio manchou nuu. O vivinga faa matalaio na lau fanua. O na whaasinamanga, o na talatuu, o na tofinga. Ia ai mai se foi o na lau ele, mai lava i le tuasivi, ia se ia pa ia le moana uli. A talo whamau wholofantu, le nei vanga o le fiafi, ia o le tau au na masani le nei asiata, le fo ua se e mai pe au mangalu o le ea. E tautua o e Samoa le atunu ue e pele le fatu, pele le loto o le mafau. O le atunu ue mita ai. Po fea le tu o le lalolangi tātou te wheta alolo ai. Po fea fo i le atunu ue whaamanui ai whaasinomanga le atua. E susu e a le whaamalama. Ma toe tepa, ma toe sila, ma tanga ai ma vaa ai. I Samoa o le atunu o lo tātou tofi. Wa o lo tātou le tupuanga mai lava i le amatanga. Ia e lele a la whaatoloa. Ia e maau le vai e peo lea moanga ngana lea tunu. Whatalofa lea, o wholofantu, ia ma o whatu lima whaafei loai. Ia ila tau o lea ua, filifilia matalia foi. Le nei tau tua. E longo puia lii, ia ma wha manino, wha lautele, nisi o vaenga. Ia e ma whai foi ona e no fosilo fiaina. Be e te talitonu, be e te le talitonu iai, be e te filifili e ke le fia karikongu, ia. O le soifuanga e whapena e iai lau filifilinga sa o loto e iai lau filifilinga e pule lava o ia a o mea e tutupu o le aso e le whaatali a te oe time and tide wait for no man wha mai o le taimi ia ma le sua mai o le tai po le ngā tei whale e le kai a whaakali ngiau fika e te fiu e te whaiwhaianga o uma na tu matamanga o folofa ma faatalofa le ile nei vaenga o le fiafi malu maunu fonga tia pe o le tala i tia seu o tamali o mata tamali fo ile nei aso ile lofa maleanga le o le tua o mata tumbo fo i pe o tala mo afitala nga tu la fale ya e tu i malai tele o malai tafunai ya o malai loa ya e fo i malai sa ya o tia lolongo mantutia e fale le fulu ya ile tofa mai se o le whautautanga, whaatalofa lea ma whaatulo wadu. Lea ngai iai sao whainga mamalu, o le sao whainga ainga ma lātou tama o tamafoi ma lātou ainga, o sao whainga ia, whamai o tamai, sapasapai o lātou ainga. To launa ia tama ainga, ia, vai atu fo i le e whatupu, o le au mamalu o le malo Samoa malona masiofo. Ia mai se fo sui o le fono sui tofia mtama ainga whaatalofa ni vanga o le afiafi. Ia e malutao ai ma marufau ai. Ia le tofasa ilia Samoa ai mai se fo le utanga fitunai. E tula fale. Ona o le tofa e lolo umai. Ia e le pa ia ainga malatu tama. Tama fo i malatu ainga. Ia whaatalofa fo i tō mua mapule. O i tū au mālantou a inga le taime le vaa whono ti mālole tū i matangiolo o wāla tū whaafale upolunga mai o whale upolu na tū ta whaitia na tū ta whaitoa ia wā fo i le vā o le atunuu vā o ainga ia mai se fo i o le vā o malo lava le tai malo le pale le nei aso a talofa fo i ia i le tāwhatolu o whainga malo tau wha whengai e peo le pulenga ia o lo tu ai matangiolo ta mai tai pa le mia malana foi ka peneta ia o afo ini lunga manifutia o lo iai le taimi le dei e le vai ai le fala o to le fatu lima le anga o pa ia o popo o le pa le solo e le ia se vave le foi se poto na te toe una fina e pe na te toe polo mo foina o Samoa o ta o to se ala o atalofa lea ia i le paia o le whainga malo ia whaatalofa fo i le vaenga a le whamasinonga i oe tasi lea poututoa o whainga malo ia e se ei wha i oe whaao ai le fionga i le whamasinusili
ia le fionga ia simativa ia me se foi o le nofo a whaamasino ia marwasenga o whaamasinonga ia aia le fio le prestene o le whaamasinonga whanua masuafa lo fionga le satele ioe rapi va ai ia o le tama whaasau wa le fio aingo tupu aingo aingo papa aingo mavaenga ma le whalewhao sa taua ma le launga tutasi a le alunga al taro fantu e lo fionga le prestene ia o whaamasinonga ia me se foi ia o le whaurulunga o whaamasinonga ma ila tau uma o lo ngā lulu e puno wai ia i le foi poutu tele o le tātou whainga malo ia ona whaau i fo leo lau whaatalofa i le tā whatoru lea i le motafono o Samoa la tau te pulea ma fausia tu la fono e fio ai lau fionga i le whawhitalai o mota sui whawhitalai ia meisio sui ma manu al pāle mene o Samoa a talofa ia o nei apa ia ma malu uma whaaleanga nuu whaare malo ia e sapasapai ai a ao ma lima uma o le antunuu pa ia whaale tala le leia matua ia ile tu a wafe o yo le tala le lei ia ma le tau fo i tau ti ngā i le fatu ai ngā tausi whaale talofa whaafeangainga mai lava i whaao e ka le sia fia whaao le katoliko i Samoa a ki epikopo Mosese malo whaafitai le tautua whaao le kalesia whaputonga kerisiano i Samoa o le whaao le kalesia metutisi whaao le kalesia mamona a Iskariso lo payose ngā dai i Samoa fo i walanga o Amerika i eile whaao sidi ia ai fo i olo lau walunga tūlanga fo i le kalesia i Samoa ia assemblies whaputonga le tua worship center ekalesia asofitu tutu atasi ata lofa tuai ia ile fionga de ita ia wao pasta alai moana papu widi papu ia fa pe fo ile fletua ia ma tele au nisio ekalesia fia tonu mo le mawiyova ioe o ifer paha ia kako wala ngai lenga ku ekalesia even kako ekalesia musalemi man kako ekalesia taturunga fa asia le yo ya ekalesia kerisiano wale maua to suafa ya le Voice of Christ ya maisi lava ekalesia fatalo fatu malole on sai malo foi le lava pale ele nei vanga o le aso ya o te fiafe le moto fianga le ngai le mafaio na atoa tatou tu mua mapule le ngai fa mai upu fa langi Samoa e a fua mai manua esa o nga ngua dis coming whether we like it or not e a fua uma mai mangua me uma a fua mai ia ile tai sa masama le tu manua se ia pa ia e sia o so minka ku fa langinga a sa mo ka ko amaka mai makamakangi tu lo ia le a tua le tau te amata mai ai manua lo no winga a lula tatu fa talofa e ka kau fu ilanka ku fa ka lo fa mo ku sa talofa le fio le tui manua maona ta fai au va to fa mai o to to waitu mo tau tangata ia pa ia fo ia wa o le falenga fulu sua fo i vai fanua fo mai tulangi sa o le masale umua pane lo niu na sai lua ia a tu ir motu mau va to ia malo ale on sa ile ia so mo motu fi fianga fa tal fatu ile sua fa manu malo Yesu Keriso ia ole so fo ngai boka fia fa kalofa fo i fa pena e au tala Samoa yo isi fo yaso tatu te tatu te fa fale tatu tala yo nisi fo yaso ia le ngai fa ingata o lai sila mio mai ia le lau wao sina o le tunu ia ila tau fo mai matua ia ile tu e sili anga ia me uma ia o toi rutai ya fo matua tasia upu ese ale ko yuka ese le upu ta o le toi rutai o le upu falanga nu le toi rutai ia o le upu no mai na o tatu fa kerisiano na tele na fa nga ia isi le na upu le toi rutai a sa onga le upu o le toi rutai ia toi rutai ma le au fuelo loa ia mai se foi ia toi ina malo malo a talofa mo folo fatu malo le pale ia malo le safi le yaso ia ile anga le lei
fa so mai o lo tatou tua wa o yo le tua le lofa ia o ye foi o le tua o le file mu ia ona o saula ia au te fa talofa malulu lo ao mai lo ao ko ko lima ia e ke fa penga mai lu mo lo kivi mo lo ke fong kalo mai fa pe pe fa fo wa levan ka ma fu ka ke se inga por kalami a sau kalo ja o sia ma ko fa venga inga vinga mai le a inga isa mo e yo desiva ese voi desiva le vinga mai kala fa makala vinga mai se kupi io la foro yere kupi o manga la foro kure kupi ai ma se singa vili mai fa fikai mai ora uka un kupi sa vali era vai aso la kare lo vai aso fe sili marco inga sa era vili ma se seri de kupi nga ave mai le mai o soli o se si foi se vala au mai palau vale mai ali o se si foi se palau vale mai se vidi malau lo vale mai ali fa ia ma pena a fai foi e te se inga ngai por kalame ona o lo fefe mo lo popoli o sau like foi ma sau love ia o sau aka ma sau ia karo ma ki vi pa pengai vai ai asi ele a faina le a fai foi no tia oe pe o tala le apostolo Paulo no tia no Yesu Cristo yo le nga kasi le vainga soli wa kele nga vevesi ai ainga o ai so like o so love e se me foi lele nga o so mai ya me kuwa ke vai dai soli o ke kau vai aku ya o pi ke kau ia o se fuanga fa pena e fa masino e tu ui foa o ele ia e ke haru ke ro lau kala o ka ko sa mo o isi tanga tama papa langi mai sia tu nu upe ke o kilo pe mali uro o malo le faingo o ia ai o le malo people pe ke sola ri ku nga mau le kior kalar kuspaia pe fofola lo fala iseoli ia on mele leilan menna lang ol talana tu spaia tala le tu pe fofola lo fala iseoli o ke ia mo a tanto makua I twista sa mor me pe ku wi for king o ele e faia o ia ni awai populi sa ore ngangwa are angko sa ungi wole angko sa ungi den ka fai ulang ngangu e se konga what did I does I miss here what did I do what did I does ia lenga ai ele se me tato te populi fa talofa e na inicio le lawa sina ia o lo mafai ona mafuta mai e misi a te ulu suafa ia mele langa ke ule ka ua kuolo suafa na faile malape foi altalo fatu foi ia ila tou o mafuta mai America iskeke ese masangi ngo worldwide e California o ina I Alaska altalo fatu ese usa to fai ono Robert Malana kampan lang na falainga malpisi nisi le nai Alaska ka ukia me ai ka mano fatalo fatu ele ngata ile fatalo fatu ia ila to Utah all my families and friends o sunga fa fiangainga ia le sunga le tai mtanga nga le portoina le fakasa sai tumua atalo fatu la sunga le toina ia malfritua tatou felo ai foi ia e fa yaso le tua ngata ilea o le taimtanga ruenga ia leilua pasta leilua ia ma le sunga fa fianga inga ia talowena territory falena I bul fretua ia tu mema ia manisio fa fianga inga fa talofa mo folo fatu Seattle Washington al talofatu se utama tua le fionga ia leota Strickland ia me se foi o le pa I o le ainga ia to fino fa Carol me se foi ole to luma to uma fa talo fa tu a mesor mafutanga ale to famon sina po le la wa sina nai I Seattle ia me se foi la ole matou mafutanga le no o matai songa le Pristine ia po lo fionga ile tama na mate matea malo le tama na fa yalanga
lau fionga afa masanga ia mai se foi o le tau ofisa sunga le autostusi male teu oloa le fionga ia foa malotu to tasi ngale Blake ia mari to tele to falua tua mo to umalava o le maftanga na Washington e malore soifua mruia afe baila o fatalofa ia te autou na Victorville fa solo mai Alaska sorry Las Vegas ia fatalofa mo folo fatu ia te autou ia tu fina foi anga yuli male tatu fa lo le tu cancel nai na ia mai se fo io sia o stete pele foi lo to Portland si manto vai nga Portland ia te sintanga le ai mai se fo ia le so fo ia misi tamati ia mar fa tu masina mo tu ma la fa tu lei ia mar maftanga mai se fo io te linga ia tu io nai Portland ia mauto uma sunga fa fafiangainga e fakaasa ia manisio e kalesia e fia atalofa mo folo fatu ia ile sua fa manu malo Yesu Keriso ile nei vanga ole fiafi tamali sunga fa fafiangainga pasta tamali ioe le pua peia ole ke Samoa la sunga pasta Yohane malo le soifu manuia wa ia fainga la au te songa nau tele lo sunga fa fenga ngai meo kui ma meo o tau samioka la ngai pi tau fa le ton weso o pongai Brisbane ya Australia fa talo fatu maftanga adoa ya le sunga le Prestine ya au pe penga mali tapuala ya mai so le tau lo lau fa talo fatu ngalu male mana ya mai se foi ia peta masietou vaenga me sur fata ma pe or fakama or god fara foi le ngai Brisbane ia le fionga hi le aloli fionga fe pule ai ioe silila mar fretua ia me se foi o le fanau ia mauto malava to fine foi Anastasia nei na mar to tele o to Brisbane ia Australia so ngar fa fianga ia Andrew Smith ia male tele o tatu fa fengainga ngata fo ile sunga la apostolo pastor Joshua fatalo fatu mo folo fatu ia te auto uma ainga fo imo ia fa solo e iski ke uma lava ia atu fa fonga mai wo umisa fa talo fa ia ka ka wa fa ko fa ka ia upko ioi le tele o tatu ori ke le o ka ko news le yaso e uto te pole wa mane fo ka u me kot fara tatu wo fa tasi ola e faia so enga godfather la nga yele kusi le o maua wa ka hu ai se sa godfather ka o po feu ka hu yele kusi yoi ai avele nei amatanga o porkala me te fia fe faftaya ma fatalo fa a misiro so fa wiki ka mai o le la tu le upu o to uma ya tato sini Australia tata fa tio so ya fono titu pomar fretua kele ro poko foi ko lo fenga malanga ya male ma auto uma lo inai Mount Druitt ia Australia sini ia manisio wo ma pa anga mai ali tatu por kalame lo inai sini Australia ma lo le soifu manuia e kai mi afia ko inga se kai mi nei tu sanga ya me se foi ia Melbourne Australia Canberra ia manisio stete wole maua fatalo fa mo folo fatu ele nei vanga ole fia fatalo fatu e la dolo mafuta mai America Samoa ai me se foi Hawaii na lo le folau ma lo le langi e mama ma le soifua manuia ya vi ia le ngale le yo le tua South Island ma do la tua I Hamilton e fatalo fatu ya se utina matua ia tu ngaita le mafuta mai ai le taimi mautino foi le opingo ia ore fo e du mon TV ba lua me ore pinko ma TV ia o male tatu ainga uma mana bompa anga mai na Hamilton ioi ia fa solo joy le lau mo e Wellington fa talo fatu ia fasola ai ia o mai mo mai fo ile dei me se fo ile to fa ia apulu le sa Tyrell ma se volfa tua ya meta ya marfanau ina ile LM4 ma le pisi nisi tauta uo fo fa talo fa mo folo fatu
ia maltone ne vanga le Fiafi South Island ia ma lo le folau Christchurch e se man na yo le ngole o to Christchurch se sau ka fara wanga o ka fara fo nga kisila fia po le ale mafua anga na fa ingoa ye ngusila le ailea o Christchurch ia wa ele ka kaunga fa ingoa o se ayo ke riso pio mele balanga ele o city ele o Christ City de ngoa o le ngoa o Christchurch longo winga o le lotu o Keriso ia po o le ekalesia Keriso fakoi ai se isu mai pe fio mai Godfather ia wala ngai le ai se mea e le sira fie Godfather malona afuanga malona amatanga ai fatalo fatoi ia ile de vanga foi o le afiafi o le atato o atu le malolonga le utau no Godfather io tato atu le malolonga a foi mai au tere atu le malolonga tasia sofana ai se fa kura ukala le mali yo ke loi o le tele yo tatou fu na na fai atu atu tongira wa sofana le ai ma se ko me oh my good boy walu le la kausanga mar kausanga yo ngakua o kako ta alofua mai lava na vetu le fa fitaia ia le ala ia ka mauso ka kaskasi ia le fa sa fa te o de kelle o ka mai nge ngauso mai euskadia ia ele fa inga ia kai me ke o ko ia o ko le euskadia o watu ia o to voi foto fa sikue mai da do as fa na ole fa manuia la so fua ole sungai sui pristine ole steki pristine pressa awala afuie atoanga o lo lima sefulu tausanga i le so talo faia pristine e po o foi le ulu pres ia nga ka kau po pe no tanga tau po ai te fie fa al wat tu fu ala tu was fa na ai lo fa yo lo lu awane i o mai so was fa na wele tongia fa manuia las fa now if we can have that for one more time Ryan fa manuia las fa na was songa le pristine awala fuie ia manuia telo lima sefulu tausanga i le so alo fa ngam fa manuia ia mai au kamai au ke lo au kamai ala akili nga fa ale konga ale ku mai mafusi oi au kamai o tawa ilikaki sua ia mai se ol to fa ia le wanai fai mafili ia mai se fo il tina ia vea fil tu vea ia lo fa ngana mai lungor proclame al tau ya ele so ai nga nga fa ya ko le mari nga fa ko kongi ka usangi ai wa fai fo i ma wa fa fe kaya ke wa fai ma fa ma avenga iro ma fo io ya ai fa pena se tatu wa mio o le aso wa le lei o le aso fo i wa ka nga kongi singa u fani tatu malolonga a fo i malolonga o na fa fe lo ai le ole father of all the nations ia po le tama o le ngoa sa o fa sa moai o le to ina a fo i marolonga fa felo I God father dungot proclame sunga le ajawa manufui Nielsen Peterson ia mo ni fa poponga o tatu tala toto Talofa Lava. Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of... Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. se fulu malima I le no fo na I seina I fale ata a wori ngalo do fatawina sau tusi lulu I le na o tonu se lau fitu su malima tala be fatawina fo ina o se pepa I le na o se fulu malima tala e fa ngata pe ta punia vanoa
mo le fatawina o le tusi lulu po pepa lulu le so lua super lima o le masino Aprila lua fe lua se fulu le lima le le tato fa ilonga mua e pe o le manu maloina o le piki up fo i tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua super fa ilonga na lua race SUV 1.2 liter lua fe lua se fulu le fa ngata ino tato fa ilonga tupe ava tama ina mali tolu se fulu afe se yo atu ile afe tala le le tato fa ilonga o ringalo ele lopo o e leisi lea o le a whaamuriaina e le lulu mo le sailinga o le Hamiltonu Family Club whaafisau tai mai le tātou ofisa o le Blue Wave TV lunga le Pro Club o le tau te iae mo sau tusi lulu mo le reise tele toe whaatalo whatu le taliu mai o le Pro Club e malolonga le reivanga o le viafi ina ua toe luas fulmiru tantalo le tula lima tau tua whaawau o le Pro TV ma le Pro Club o le tau te iae le reia viafi o te fia fai lo atu ya o le ua se ei le vatele fo mai le doe o ngā pau batu taulo manuau o le to ina o le wha matua o ta mā ya po le ta mā fo i o le lalolai sunga Godfather sunga le ataua ya fio baya bitara baya au dungo le ta proklame peo na masania i le ataua Maro whawhikai na whakalenga na mkua ia poro ko whawhoi bai mrai Maro se fo mo e langi mai fo i ka fancy maka lango fo ngie fiafi ua tele a la ua vai atu ua whaateleina ma whaatupula ia le tūlanga o le tupa o tamaitai matina ua lango ina tele manau ia awane e toi misi rungo o programe o le ala e tau fisili lo mafufau e ini mafuanga tau ai tuatu o lea vainga fou o vai ai ia le whaafisili tupe lo sunga Godfather o fia sau lango lo no fa le fa ko lengo le fa mantua sa ka usere po holo wa fa pe le ai pe manga ya po lo awa nei po fatas mix fa kasi le kikia kam se pala lo wa talu lava na fa no fo ese o so tu ilana sleep out pe melen o wa tu i melpong i ka wer fa pui por se ilana wa talu wa na fa no fo ese tu ilana pari tu ilona sela io ilana sela wa ese ya la me yo man ko ya oi foi akar kan ngomar ko inga penga o ya kar kan ngol me nga fa mai ya nga i ku ya nga me o a e ke nga kan ngo ya ka ho nga ya ka ngo le pa wa tanga te tele no so ma tui oi ma ya wa tui vasa ma Elvis nga ila mutu ya kasi nga ila mutu e fe ka ila ya fe ka ya tu sa nga ila mutu wa Samoa le tele na luma masia ya stui ya la kamo tu vas e ke fa kasi sila mo ku ya mga kulile mo ko fa ka nga ila mo kam kike o fo ka mo fo kulanga nga mo wai o le ngase le o le Alzheimer's le kike fa pe ma matano wai tunga wa mawai le wa mawa iyo le kike la limo mga kulile ele ai keke maka o mata mauna la ngutu keke tete ma lo si o le vainga fo ile la wo so i la wo la no pasese ala o le van ka ngaru ala si yo ya o tasile na ngase wo ma wa si so o mo el mo la pasile yes ya ole mele na wo tu lai mai tu sai umana fe o so fil pasese wo ila lo sa va ko kiki o le fa o ropo fil mele no so le fa ko kiki o pasese ala o ma kwasi o ia tele ala ina vala au mai kanga kala ikua ko wa man ko ngi ye fa sa mo fe ngui uma tanga ta ia fa pi fa ko a ko back mai lo nga mafufa e ka mi ga no ila lo kiki o pasese ave me wa no pasese e ka mo mai eu avo la ko pasese o le ko so ka ofia e ka mo mai e ka mo ko ai ole sungala ole se sengala nga o la ukamala o fonti turis or kama lo la ma ele le fo ki ko e o le tangata fo ilo fo ti wa masani le mele o le tapeo moli ke gal pongsa iyo o le tangata mama fukai mantua o fato o feiloa ia le se uso i Brisbane kwa ma fe kwa o feiloa ia le ia ma fa so man tano ele anga lava tangata e winga tau safia
O ka pe makua ya ka le kiki Le karavou. Tu sa matua mau lon to lua. E matua mau. E le kiki le falkua. La kiki kele. Io te longa ai pe ia pe am se duas futu sanga vai. Kai kusala ma lupe maksilo. Ai, mama o lupe ripe ko ki ko se futu tau sanga matua i lupe. Ia sila ia fu mono. Tu sa le wadi ia. Te ngona a fa pe e to e so longa le me uma. O te mana o te su era wadi ia. O kama ngingo fai ponga ia. Ia ko se furu valo o ke manga o a solonga le e o lo ale ko kongu o la ukar sanga le ko ave su e umala ulaiki fa mole se to su e mai yar kai minga fa ai poi na no foi ia tu visi masiono fa tu ko su e mamar kai mi na masa sa wai mea si lai I ku lo fa ku o ke fia manga o ko su e mai wa o ke la ngonga o ngor vevela wo di ku la fo pa wa mo ke le ngai o le suka ila fa ku e mo ia la ki e fa ku ke fa ku e fa ia ku la ka mo e ba ka mo e kau fe o lolo la ya tu visi e fai mai e tau le foi nga le fai api e a yatu tu sa a o lupe makasila va e le ai se panga ngoa e kau nga kau fi e wanga sir fia ia okay mi nga o ko ba o fanga nga pupula ku la o fanga fui mo ka mo esi o fa ke o fa mal mo ka ngi me e fa ma mana tu o le tala ia fui mo no sufalia ia te fa mai isi ata o masangi asilan mama fkanga e lua me fa kongwai o fa kolea fa tu o mino yo lo mata malo rimkusi o nga pe remote control me ai la tamina tu sai le fa mai luma ka e le ala se se como ka mo mau e kwa ke le usai ka e vai atu loa ia fu mono o over fo I wa le fia fo I wa tele fo ina sau mau ma ave so sila e nga o nga kofu o sila I fa fo male mal ka vale male loli nga ku ma ya ale fa nga la la ma tal fal tu nga ku ma ka mo mau le yo mau paula me ke le ngai mau o mau se tama e fai to no valea yo tama le e ko no valea ia foi le so se me ia e le ma faina ai mau e le ma faina ai mau e le tau sami mo ia lona faltua e le ma fai foi ona moe mau pe a fai le fa mo ia lona faltua o le or kamalea o ia ia se pepe fingo ko Io me foi le te vai le tino mau. Farkingo mau. Moe ai runga ia ka mai ki moe me farkua. Wala nga pesa fa mo. Ia, ko ka maro pese wora pe de lim mor ka maro mo a ma fa fanga. O ke vai ka vale ke le nga mo sukalaki mo kolo. O me foi nga kuko. Ole mausa o mau o me somalie. Fi langor ka mai e known foi le o sweet boy. O le nickname leo mausa na ufa longo yesoya e fer wa I mai loa malo sweetie ia e vala malo sweetie ia o isi mai sweet boy ia fa mai isi sweet and sour sweet ia ana mafuanga foi la lea e fa pe ai wingo se uso le tele ia e vala mau male ori makuia ke le se vala mau male ori makuia o mau mau ia mena o le sifo ke po le afo ma mau me ai ai fa kau ai fa pe mo se me ai mau yang passe se ia ru ave level ko ya fi amor falco alua ave faltua le fen kango kinga fi ai o mau le fen kango le kai se o so ka wanga ma so ele o se fefela e se mai la ya sila ma maula le lofa ia o se o se mau le lofa ia e pe e na tia kusa o kala kus pa ia e o fiu me o le lofa e kai mi ke va ko o suru me ia mau o ma fa le boala ke fa nga fa longa la e fo le o fo ia ai ke ko suru me ia
Ake wa kula ia o ka fori e pi fa ponga i me o ia so ia ke mai fa ponga me i kango. Mo lo le popo. Mo lo le popo o ia papa. Mo lo le popo. Ngi fa pia se si ongi kupi. Mo lo le popo. Ajalo fatu nei tau. Ila so ni mo lo le popo ranga wera kama. Le yo tele o fa ya tu ele su mama o ar su ka waranga de fila ma la fa pe mai fu ko kele le de ai ne yo mawile te tai artama e alu ama me fa sangi ki le ke ko fa mai ia ka fa sangi si usa o lo le popo o ba pus camping fa o si Adaro fa Adaro fatu istau so ya ma le mafuka mai ya ole moto luso ya ole fanga solo ye fo inisa maria nga le le time ya tu ule ele tu se me man ye luluto ya alo fa isa mo ile moto o sitauso ole kaimia o ke ka ngu o Samoa o tele alu motonga o tele alu fo sanita afekeli o ke alu le fale o maulu fa o i voi so poku fa fa ko ya on melanga o ke musu ala so nga kala kala menga ini ti fu balanga o elo wilo potu motonga ya o sauni lo wilo na o sauni lo wilo na potu sanita o la o failo potu o le fale o fale o langa fo yo le brand nga kamalo o le fale o le vanga fale o mo e kau ave ala o le brand man ia le na e to te pai la matanga e langa o fa ku i le se uso ya mau o le poku le la e faia o le guest room e tusi ai e nao asiata ko tauta ia elu tauta ia e ma le vanga le fale o vai ya vai len manga au fola ko ke fola uku au ko ke aku o pe la o to wi ta te o lango o mai lango tatu motonga o mai lango tatu sanita tatu hotel si lua le lungo tatu pokala mi e wona ia fe fo se si ma no foi o mapu atalo macho Anastasia ene so ia o to wi le tu te fatinga fo ia ma o la se kia io la o ke ia ta o ese mai la ya LVC ya o to inai ya o ese afo de ko ngala no langi ya LVC la fainga ya bis la ko le la vai ke lo ke mi ai pe ngo fa pa wal me la ngai la ngo forsela ya e ke lan kal ngo le wo ye ma kala nga ba ko ilam okay ole fata lo fala na ya onai tala tatu detalie ya ailanga onai tatu au ai ha umaia ya wa tatu so tanga ya itu langa foi o le longo pueli ina ya lo topa ya mro to mar ai mesi for telefone la tu time o lo faalu il fa fie ina o to ya ai ole anta amata e yele kusi nga kusi e yele tusi le wo fa longo fa pe mai o la ua fa o le au malo ya ua fa i loa fo i tama i pana mia ya ma ua ave fo i ma tulanga i le fong fitalai ya au tele lo walanga o ke ro fo i fa ve fo i la ua mo so o i mata so tanga fa na tau fa so mai le tau vanga le mo salo le kusi le o kusi ale fast i mako i le vanga le ka ko le lus fulu o le la o ku fa ka si o mai la ko ngomele lu fulu ya do ku mai le ba fo le nga o mer ka mi ngai kuria la vai e ia sa ka ngo fo le fiku mo le lua ya ro fa ro ko ngai le kusi le wa le wo ai a kongo ai se so ka nga fo i mangi mali nga fo e le wa ko le ko lu furu i kusi le ave o le ave la kusi le wa mori le almano e ka ko le wa le fast le majority o le fa nga malo ka ke lo la po la le me ku ko nga kusi ai fo ringa mo le wa copy le fo fikalai ya fa pe fo le ya firme
O te longa la le a taua. O le whaata ua o le tusi lea. Leanga o lea pe e tau la lango whaatasi. Ma le tūlanga lea ua saungoai fo i kai o le kuangai. Yeah. Ua ia kao fia. Anga whai pule. Ona toi au wai ini whanotanga fo i e wha komiti wha parlemeni. Ona o le tua patatua. E sori kula fongo ka inga le whai ngei. A fia me mana na to asfuru lima. Ia pe tau te avisa o ye le numero o fia me mana le to ono. Lono winga la pe o tua na lono winga o le ua to e silsila tu ia le sunga la le mali toa ma le vainga fa u fire fast. O le la ka wau nga ke le tu lo o le upu e masania ila tunu o le la tau wau o le po u avea ma papala tu lo wa o upu e masania ila tunu o le sa ka mai po a le la ka wau e nga papala so o kuai ma se fa mai o le winga lana wa te tau lo ona la tu faia se fua nga onga koe fai loa i o ya ila tau e faia fai unga realistically lo i varngu mena le i ai se tau fa mo nga mai o le ko ai va le au tau ya iso la tau fira ngalo fa ria e folinga mo lo wo ya le malienga ya man ko fo pe mali pe le mali alanga li ebe se mo paki o singa me kan ko silfia le po ko iva ngepe musu pele musu ele o ese mo paki mai o lai to tonu ele kuria fo fast ele kuria fo so i ke ola ye pe folinga mai karfe ngai le abe mo swafa ia o ngai le kuria mai le resign fo la ko ele se me ka fa ye longo winga le lava ko mau finga ngalo lava ia le fast lusu luiva abe se longo o mon kuri ya pela kulanga nga alera mai ka ko ngele ele fonga ngele le kusia le ko inga le wa ave o ele ko awai ia sui fai pule le chapipi fonga fa parmengi io ke longa wa le fo ave kusia fonga kala la ko ia ia ko nga foi me fai au la pe fo le mo il fo onga makau fo nga ma o ia sa ngol ku le para aben ka pu fam singo sa ka ora fa ka di se fo me fam singo fa le yo mele ale ka ngora fam singo ale amaka fa kingo ya meia ele fa ku la fongo fo la ka le se ngol mele fa ku le pa mele fa fiame ia asir sila la li antawa va tu fa fongo mo wana tu no o le ala o le a toe a afia vaenga te tele nei ia la to fa unga fai o la winga la ukala le ko fa tu le atawa la ngai le upu fa sa mo o sio tali mai to pa ia lota mata mana tua mai foila ana le pe on ka ku karango pe ma ka ku karango pe ana fa pe na fai se fai unga tala fa unga tu sa mala tu la fono le tu le afoi le constitution ya mo se fo yo tu la fono finga palota pe ona fai tau wai ila tau e fai tau ina tu la fono se mangula wa mawa fo meanga a o lela ua sau no man tu sau no manino ale fionga fo fetalai ia o meanga me fa lo kui fale maur fa msingonga lela la tau wa una tupu mai le melea o le soriku sorke so ia mana tua o le soroke ke ia mana ia wai tau ia se ngo upu o soritu ma sorte ia o soritu e pei ua le fio mauke le fia wai ia in a way la fo ile le make up le common sense ia te e ia le point aku lepa well I don't know, this is just me personally, he's got a point o le point lai ku o ngai me uma e unconstitutional le kai ka inga fia me so ya wa o lela la fa ngela la ukala a o so nei la le sunga le fong fitalai po le fionga fong fitalai react faini fa salanga ia kula e pa malanga vaenga le leo mai le ai e fa fea la o nga kiuke le sa pela ko kula fongo fainga paloka e ka kaunga fai mo ya fia me the consequences mo nga sanga le fai o me ami ko le na tonua le na tonua le te fa tu wai
o le fai le mea mi kongu la makanga le la makanga le la fa ma ile o fa ko lo solo fa le la ka un pandemic mana tufu no covid ia nga ai nga a maka mai singi ka mai po ana vave kiwa la le po kulo fa nga ia upu fa ma i nga na fa sui fo ma lo ina fa matala ni mata upu langa o nga se malo ana vave la na fo ia le po ula matanga ele so solo e vea mapala le la kauau nga pala ele leile e vea mafukulo ele leile pipisi ele anga le ui ila fo mai kau ia kuile pamarang por kikire fai mo monga la for pula o fam singo o fa be singo par mengi mar fa be singo fa nga malo me le fai kule mo le fai se me kasi ala o so o monga so o ku o so mele ko ki ka ko ka o so se sime o ka fai o fai o kule pa create le commotion pour le environment le confuse ka ma mo le kong wai ma fa be se ka pola me le ku o me la nga le ku si le wa Taua. Pe ka wor ku sile wa ave le fonga le al malo. O la ka ko kirkiro la ka wa ka ngo fo le ka pule wala ka kilo la kule pa langa ka pule kule pa ma ka le fo yo le fo me la ko ko fa nga malo la fo vole le of yes ele fa vaia fo ele fa tu la fona leila ya firme la ele fa vaia ala ko kongi mala fa nga ala wa ave fo ka la ya kule pa e au la per mea ke fai lo venga fa o venga lo venga ele inko kong ele ni la to along ele ni along ia o mela nga ko por mele la wala foi la nga ka nga sa le kiki ma fele ya ka ko fo fikala ko fo ya o se nga fo mele am kan le enano te fai atu ele o kile o fa tu a meta ti tole o kake au le ile no o porque que ele o mame e sau kai min ngai awa ai nana o fa yatu or ko nga ku langa le o kupu mai ngai kai min ngai ma fu mai sa te tau na fai unga sa o mai amatanga le ala fai unga sa o lai ka o ko fo ile ko fa i afia me le ya dawa o lai ya ile to fa o ia o le singia aka ko wo me ka o politician singia le ko ngol mako fo engar ko lua pe aka ko kala ngore makua fa singia fia me makula epa ia nga so ma ia mas ko ingokea ya ta tia le fionga ya tia wal ai si ka ko kala ngore issue le enala no fa yatu o lainga ke si la fia le leile me ko e kaun fa fa ma vai o le ai sau paki so therefore o le valid lau kulanga fa pale mia a wai le ma fainga e pale mia ilunga o se manga onga nga o le pale mengi ai soli kuinga ai ia kula fongo lai ka kau fo even le pale mengi e ka kaunga muri ka ia ala la kula fongo mamra ma le feme a fa la wo se la ngaki o le melenga o i marko ongo le ba ku marko iba sa manga ku ia feme ko kelingi se wa ku o inga i o ma wa ku le fast party longa ku ilana itu ya ko la kiki ya ia o a wo mai ngai pe o pe se pa o pe se ka va o pa ia o lela wa jangia mai le fono tanga fo ile talo e sunga la au le mali toa mo le toa ono sorry toa iva mo toa iva fo ile le a ko suli mai o ile toa fieme o lela na fa mawina fa anoi alo ia ale toa fitu ko fiku kusa o langa fa mawinga ole o upu fo i le fai kala ku o fa ngoia le atawa o laeta o to mai lo la to mali le yenga ile paki in terms o a me manga o ile paki e pe o le voting o school a fongo even fo ila ile fatu ino le malo mo ko fo por ki kamangi ola o ala ki kiro po ferme kango ye ele me fai ko ya firme pe ai lo ele ku se malo ya firme solo ko vinga la ku yo ko finga menga ala ko nga ko male ore ku so la sa ve tu vai wala ngai taua ma ia dia fo i le fa fo ma wala tu o le nga mongi la vaia ele ka kaunga male per va awang e o ko tulu awane e o tu la fo ai le paki na
nga vaku ko fala ku aunge ko kula fai o le tu alalo fo ile le te vatu le to iva ele o ia le matapia le manaia a o fa fonga mai pa io i tu malanga le ia mai ku malo o ke so kanga i ke so kanga fo o la u tu alalo e tau wala mai i le manga ruenga o aso ka ikasi ko ikiki over ma le fia se lau e meli mai makusi kusi mai o le fa le watu even of fonga tangata o tu malo ia ku i fafo awange awange malo le mele a mai kuila e pa ma le HRPP e ma le pe o tou awane e o tou fa malo ina le mele na e o de saure sa wili mongi fa mai makua ke e a le ko aiva le a ile lo se furu la yo le awane malo le fa o lo a tau le na ta tia fo upu matala a o le tu ala lo moni le vaia sanga i mai e fai fa le malo o ko le ko aiva ta tia le vaenga la ukuri e sa alo tana ka ki longo ka ki ko le ko le ongo o le ongo ia fa ka fea boma a o tau fionga tu longa mamalu i ku malo le ko aiva sanga yange ko ku fa kasi a o le fa ko fa la inga o le a mai ku lo pe maswinga malie pe te tala li to fa lo loto le fionga le mamalu le malo po ayo le akakala lang fa ko fa la inga e mangingo ai maka upulea e talo sangatu e kakaungo ko kupea i le paki nga pakua uku ma ele ai le se ku malo e fa ku ya ko ya firme ala ba ya ku nga me para lu me le ku mayo e ka foi lang ko fa mal mai ko ku malo ye ku lang le wa fo ringa mai e ala ka le ma ko se ku malo o ko lava sa nga ko ke foi ku malo ka fa se le ku malo ko wo le ku le o ka mingi o ka kau o ko ma fa foi ku malo ma me mo ye le ku malo mo ko fo il paki ko fo il paki ni men ko wa ko o fa nga malo o le faja ua le na ma o le mea sa o le na e ile me ta o le mea manaia e ma me ta o le mea sa walanga e ile si mea la fa sufi mai tua o ke lo la ye se fa mo nga ofia me e alu nga usia nisi or ko dos fu e me ia ku o e ko ke sila ku ola ua makanga camp e ko ke sila tu o la ua toe faa fo i la vai la auli le lua se furu la ia a maka kai mingi la ua toe faa fo ia i le faa vai nga a maka ma ia sa i nga malo e le toe nama le laina kakalo anga pongi kakalo anga pongi ma fuka fakasi la ua toe faa fo ia i le mena au mai longo winga e le ma fai ngi kau pule nga a kongo e sao ngisi e le koe faa feko ia le lua se furu le la ua kuku mai sorry wefa ko afa mo po ele kan ko ola ele to malu lue ele to fia o ni associate minister ele ko fia su ekope ele to fia su tupele na te lo no tala no ina inicio ma wala information no fa so ina inicio fa o fast fo ilele kai fongo o atunu taitasi skeke ma atunu taitasi na maua mai ina ile fa so inisi o ilato ke sila fiele yako matua I willingly lava ia supporters inga ua va ia lofa ku nga wave ese ka avalea ka avalea malo le wave ese fia me ma associate minister makua I willing supporters a step in e alo lofa ma fa kupe ingi rental cars e fa wa wel fa mangot pa inga associate minister pa sila o me never ever in the history of the HRPP e yengi movement fa penga o ko sila la Samoa e me se ka ko Samoa ma o to le tunu le kele nga fa se e ngai se lengi kai mo le paloka o ro ko lu manga I manguia o kanga ka fa maungi o ikukung lua e to te fiu to te feita e ko ke ko ku mai ko ai ngai fa hari ako e alu le politiki uma ai ko ke ko e ku mai ya ma ko wi ya ku fa o ma o le tulanga na le no mo mai sia o ka mai research nga fai ina o mo le tala ile toi avenga fia me o ka avale pe o ka avale kulo ka vale la ko ai no mo wai la le tala o matua pa ku so pise la fu ko ya pa sia me Samoa
a ua au faatasi uma ia supporters group e la ko ke fundinga o le magaogaga so koe o le ioi mai o Samoa ia lo faapegaka o kou sisila la ia i le mele tupu ia o le kala lalaga le avatu ua te iloa lai silafia e ngisi o i latou sa o latou o mai ma ave ia i le tuualalo anai o latou ko i faagoagoa kakau i kumalo ia ko i vali akou le ia kugu i fafa ma la ko ngai foi se la ko le ko wa me mari wa la ngai fen kai ku malo so kai la ko foi pule i ke le foi mar ke lo ke mi e so kai e pese yo i le wa o pese call center me le we ka ko so le o ku malo o a inga e o a inga foi ngai la a inga le foi pule ye ko iba o la e sa ngo mai inga e foi se ka nga lo ngai i foi pule ye ngai ko foi ko foi le kule ia la o mai ka le por kiki ai lo me ka fai ale la por kiki e va ai mo kilo me la ku pu ai lo me ka fai le na ton e mana tua e silia tu le ngau lo fa le tunu le au lango ka kia ia e feika mai ma wa o tangata na o lai pengi fiki i kupe maua i e senda koe kako o le fea fia i o le au loto vale ma i la dou i e la dou te fai le fai vale o kau fai ma fasingo lima mai au ke lo o e ngai ke ai ke le vakur fa fonga le tunu i le sosia o le tamau ainga o matou tupe la foi avatu ta dia la oe ta tia oe ia wai le te fai mai le kaulia oe i o no good i tatou por kalame ma no good foi o le kamau ainga o Samoa a o lea e whaapito au ngawhala utala i le tu ai ngā mafuli le ngā mafuli e la kungu ure i ataua e lango se whai ngā malo fou e o aku waingi ka e ameo e wha maongi ma whai ale ameo kongu paua le o le mea ngā ngausi ai loko ka ngaka mafuli sa iro vai fuli mafuli me uma o le kaimi fo ilale ngei markulanga le iai e le whapeta te whaeto se si tu e iei le sika ngaka ko ai vale iei kai mingi ua matua fungia lava vai a oli o di mai whai ngā baroka it's just a matter of time ko e less than 9 months uma le mele ke kulo uma le mele ke ngau ngau iei o lau ka avale marau kofi wha mingi ska ai e koe fo i lava e koe sa irir ko whaare kumaro ma whai maua le kuai ia koe lo le wale pāle mea ngā mga oi fia me ele se kami ko ko po fieme o esen fieme wala nga leo ko lo le lava wala se pa ya fieme mo ya nga par mia mo nga par mia asi ko si la mal ba ai la langi mal ba ai fa ma fa mal ba ai fa common sense de kar ngo yesiaka be fi ka un menga ko wo run le malonga ko suli mo ko o ese nga la ko ma ko finga le fa pe ele ko ma pe ko ke o fast ko mo ko finga se lo ke mulbuli nga ba ai ko ma be ko finga mana tua mai a fai or kofi o le ai ka korwia a fai o mea ua maua ma le upu ma le tairo le faalangilanginga o le mingi skama mtulanga umu fapena ele o ia kui valea la auli ma le vaenga lea ele o ia kui valea i o tulou a fua fo i le nei taimi wa anga ko faiar mea sao mai amakanga ele fesiringia le malu ele malu le kelo minskare i ma portfolio zi ai ai a fai fo i o le hare kulanga e iai pe e o mai ku fakasi pe o mai wa le fa kusala ukala i wa anga o me tau mate pe ke fo i mai wa u fa be akula uri ia saula i o le minskara ngolango minskara pai mala fai se ko hongo ma ko iva masinga e simo ia ai a fua fo il fa nga so longa wa se ele va o miniska ia la ko fa ko se ele va ai tulanga o me o lo fa e o me la nga ia ka ki a ku ile se ma nga ngi ka mate nga ma me fa pena ai ta tia o la e ia tanga lo tusi ke le fa ko fa la inga lai de kai fong ya ma singia ai mission au official fast le o ye temile ya yo e ka karunga banga ruor ka pokara ma kusile wa ya mo ko lo ke ai le ko ibale
mana ia la si mau tut malolonga a foi mai sei ma fele si ma vaenga mali le o le mali ia pe mai ta tu malolonga Talofa Lava. Tasi Market is here at the Margate Town Centre, the heart. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Te mira wati le walua se fulu minuta wa jai nei le tu la elima ile tau tua wha awa wal Blue TV mar proklame o le tau te ia ele nei vaenga o le afi. A o tato iai ile whasoa. Ia ma vaenga i ono tutupu walanga o le to usuia le fono ele vaiaso fo. Ia ai ai vaenga i ono tutupu anga ile mata upule ona ua ma ua mai le tusi wa tu inatu i le fionga i le mamalu le malo. Ia, ina ia toe silsila matanga i le whainu mera. Alo speaker whakingol mele kau kalmo so ia. I la lo le kura fongo fo ile le. O kolo le fongo whawa, o whawa le kumu. Kolo lua, Ei, tu ei. Tu ei, a bese pi ele kau le pi. Po le alo le Mai po kura fongo whinga palo. po whinga whanga mar kula whinga palo kasi fa lua. Le ile vaenga lea foi le e fa ngai fongo fikala i. O mela ngai kau feu kanga ele al malo mar fongo fikala po feo meia kau fai. O a fa pela o kere lo por asela u fuko ngai ngai o kanga wa kau kalongo. Walanga le uka ule al malo o kaunga fai le al malo se me o kaunga kusi a me se kusi le e mangingo lava e lo suluiva le fast lo wingo wa abela vo remove el fast ko wa le ka wir ko ngol ba el fast le foi la wa ese kulanga ka foi langa siringia le al malo le ongo le ule boku ia lai kulanga kula fongo salo menga ele finga o ia ale ka kalngo ile me ka fai ngo ka kusile wa ka fai seme ol va ngor ngor wa ka longa on fa kingo el malo long que mangi pa o ia e tikle no la wa suil fa nga malo le wa ia la uli le majority lu fuluiva o le me ka fe nga mal me mi kongu nga mal me nga le va ia la langi o lewa fai le al malo me kong fai ma kumunga foi le o me ami o kongo al malo samo o le ese lo le o se fulu lima le o kongo ka kikiri o kongo e le ma fai el kongo nga la ko raninga se malo e ngo male ale ngo foi le lufu ma suba Na sila foi la le to o le mana ia o le option le e sa o ke lo options e lua option te tele e se mai tūlanga i o isi vote of no confidence manama u ngasu. Tasi wha lua, le manino mai ai. A wale ai loa sau vaenga wha upu fai. Kula fongo whinga paroka. A wale ai loa. Wa uma fo ilalo maru sianga. E ilo tali tonunga le ataua. O le vaenga lea na afia li sau noanga ale fongo fitalai o le vaenga wha aloto i fale. O ke longa uia. O le vaenga nga have to do the constitution ale fast party. Lea ke e ai i ar ko hongore u kukuli. E le mali li ar kukuli ngola kou. Ai mana tua mai fo. E le avakua le mea le la i le parmengi. E le avatua i le parmengi. Awa a avakura le parmengi longo winga e atangia mai. Ua au le malo si anga o le constitution ale fast. I ko kongo upu fai le mau fongo Samoa. Ai le o se mea nga kau ngau i ai. E nga ka le la ko maro si anga. I le kai fongo.
ma le latou vaenga whaafai. E ka kau fo ila i lo tari tonunga le whaari lava, ona whaaloalogia ma loa ia e le fionga te whonga whikalai. That's all he need to do. O le ona, o le mea lewa a mai ko kongu vaenga whaafai. Pauanga alanga ai ia o ngā kasi, ma tū la fono whainga pālota, ma tū la fono whaavai o le mota. A wālanga a whailor ko inga me fo ile le whapea mai peila o mafuanga lea mga ia, e pe ia kangia mai la. O laile karikongu fonga whakalai. I le kuringa ko ongo lea. Pe a fua ia i sisi kou. Ia, e sol kula fonga. Ka tera kakapole le la sol kula fonga. E whai mai, le whainga se ko, sol. E tu se o laia tangia mai ina. O lai nga ke teiki ngala, like silently. O lai e kana agree fo iani. Mea lefa mai fia mei. Pe a kou sisi kou. A wa anga whaapea e kango saola le fionga te whonga whikalai. Kango ona e nga ia le kulanga le wa mai walanga. Ia imagine na. Anga o le HRPP. E kasi ara kala kuila e pa ua kuri pai mala whai. E le haia se me kau whaapea. E a wakungi wha maungi anga mangia. Anga fo i o le karangoa ka maloa is power. Nga kuringa nga kuri ere kingu. Nga kuri a whaapea nga. Nga iai se kaimi nga whaapea mai iai le fionga kore fo whafisi. Ia kaluai o na o le vaenga lea o le vaenga whaaloto i whale lava o tō. Ele iai. Ngā loa ia lava. Ngā loa ia lava. Pauanga o le vaenga. O le winga nā lea o kakakua te nofo mo koe kilo o le vaenga lea. Ia te walanga laifa yaku peila o le kari le kari e ngei ia whaualo. A ngā i le kuringa o lako. So mai e le whaavaea ma le ia o le kou wā ngā whaaloko i whale. E ola o kou e ave whamsingonga. O le fsiri ka ua kele. E amanga ia el palmenge le kuringa o fie me mo le paki. Le ngā? A whapea o kali i. O la Paki ngoloa. A whapea ele ai ele amanga ia. Wa kele lola fsiri ngel mele. Whawhelang kuringa ka mal paki. Le ngā kongu leu ke whai akuai. Kusa wo te toe nofo nei ma toe sikaki au ili ili le melea. O lea e iai lea vangoa e whai ai i palmenge. Pa atu whaafonga le atunu. Wa o fisiri ngu mera kasi ana ngā. E kali kongu le whonga whekalai i le kuringa le ua kuri ai fia me. A kad kongu loa, activate loa le. Activate. Ia whaavai ma le kulafonga o whainga pala. Awa lea la o ke whai akulava. Anga o se kulinga e kuila e palanga lea au te whai aturu me lea. Anga o se kulinga le kuila e pa o sanga whai pūle. E le ai a se mea whaapea e kere ifu. E makua activate straight away. O lea la o ke whisiri aku ma le poro kalame tulo ele o ele se kako fa wo ma kako o lea su ile mata le niu o le whisiri nga fa mata e kali kongu le fionga le fonga fikalai e mo ile kuringa le e fa kula fongo le kuringa le o kuri e fia me male paki e io el kuringa le e io ia io e kaulanga activate le ioe o le mafuanga la le silent le fai fai mea no winga e o lava le fonga fikalai e le kalia inga ia kuringa ofia me o le fisi lola fa fenga kuris ka mal paki pa fai le katkongu ele katkongu ele fa baer kuringa le el paki o fa ofia me male mal korima once nga ke disputing el kuringa le la len kupulunga ngosale ai fa ngo fie la me e ka kongulo i el fa vai le ma ka kongur kuringa activate lo kula fong fa vai wan ka poko le onga ka mo sa ka ke fa per va nga ka fie lo le ai o ma ko review fa fie mo sa ngi game ka yo mai le ai ngisi ele ai mangisi fo ile le lenga mangi vai lenga i kua i ai ku so le melia o le black and white ya it's a black and white issue. Ele ai maselangu maybe or maybe not. O le kili ai. La na le no foi tu ali atua. Si foi la si fa kula o kala le manu o mantuina. O le ipoku koangi e koru. Akai kainga. Fo fikalai. O le palemia ia por pulenga palemia e posinga. Fo fikalai posi o. Si la o kuringa fia me o kuringa nga mingiska.
nga mo o mia ngi mafu ngi explanation ke keli Pa komingisi va. nga mo o mia le fai mai e o e su e fa vai langa o fia me o le ulu le o le pulenga nga vaku e kong ke agree ke le ai pai Felicia vaku ya associate minister ko fio mai pe ko fio yo mo ke le fia manga o mia ngai fai pai va Ya, ilunga la kula fonga kapenge kala wala ko. yes Al melo fa vai mai. On menga al fonga kala. leu ke lengo fai ai se a ele ma fai exercise ia o la sa pela ku a o ku la fongo fai nga paroka kasi fa lua mangingo ia a sa the constitution koru article koru Ya. a lua a nga ka uma ia nga Ele kauria pile lo ke so belvanga lai. o le pinga e ngai lo ke mai nga le vai nga le pui pi E marisi, el Marisi. marisi, vai el pipi ele si, marisi pile. ele kauria ele o faia pe a fai o le wa meet le a se rongo fiar ka nga o pi marisi nga mo grade le e musu e fa ale kilo ele fia kilo le ei Ole ei, ale ei nga mangingo Ole ei la kokoa, ole pi le lei. Ei, Ole si. Ya, ole a ngalme. na no faia tul ta o balang o le tatele option mo o le option mo e fo ai il mo ko fongo E mo fonga. o le mo ka fongo wa walanga o le la wa vatu la sa o le kusila wa ave fa fe kai fo I think overall wa ko sila loia ma le liko team o lo fo ko inga ia le paki fast por majority o me wait a minute ele se me ala akau ka o fosse se furuli mai o Le ai ngale ongo a ka uyo. nga le ongo a kusa lava po o lai pipi i o le anga o le alu vaenga le pia ko inga me fo ile ka ko ke vaenga ai la ngor mako o le aula le ke sa ngela o kon kalaki o e ka mo mai Ya. Ah. Kusa ka vai karo Roblex. Yes. Ala walo ka alo ya pangi mo le off season. kusa fa pe o mal me ne o e mo mai o wa ia o le hurricane ai la nga o le NPC sei uma mai a fa pela o le wa makal su pala kapi wa ka nga fo i me ke ka alu i ai la si ka fa uma final so le o le NPC e ma fa yanga e fa mai lau au mali mai la nga o le ke o wa sa nga me a ve venka ku sa nga kalu Ai me mo le ko me ala ka alo i se mo lo yo kalo. ku so le me ko ngwa nga le i oi o le me ko ngwa nga le i fa uma ku sa nga me o uma me nga fa mo mo ai si ka fa uma mo mo nga o le i la ku kala ke le i ku so le me na le tupu i ai le fa pe u fa ke o la vai ko o rusu mo river fast Yeah. whether you like it or not whether you agree or disagree legally ele o kulia pe le o fa ke o ku mrengu Abe se fo me le fa pe le lo fa ya me. La ma la ma le fi me. Ma la ma le fi me. Pe a ko ki a ia fi me a ma di kula. Wala nga la nga le fi me se pa wa fa ngi me. o le ata uma mai na tuai mo tu malo wa me la le kusa e a uru ka fenga ai se fukia vai singango e a o e manga o ile Prado la ka vale da fio ilvanga dia Land Cruiser Land Rover. e a o e le ko akasi de sui wa ka ko upsa a wa pela e ala o e momo o nga ko finga po e momo o nga ka vale e ki e le ngu mari ku maro il ka vale nga ke mo so e ya o e fa malie o manga onga ai koso fa ka ai le ko fa mar fa ukanga le ku maro vai de ka wor me or visidi o agree o mari ku malo nga me maybe nga nga ka fai upu maybe nga ka fai kong le nga wa por kia fo e o to no fai nga ngu wa makwasu e me ai fo ilis ko kele yes maybe nga ka ia le lau ke pau inga ma fai kong le ko kong ngu ma fio anga maybe nga pau nga ka le o mai puruki oi po le ke la ku puruki a inga a ko fio anga or visidi o fia e lau mea ngai fai pure le ka ngā koe awa believe you me anga fia e le ka penga is kanga kai la sa ka penga ka mo yo ko kulanga Yoi. o le pumongi nga Kanga wo mo sa ngi ka mo. yes Me fa ko ile lavar kai mi fai ko inga ma fu ku inga ia nga so le ka ko fai nga malo. A me se kai mi ngai. Ole o ka kalonge wa ole singe me fo le e ka wa ke le ba ia ale ku a me fo ba ia
a misa ka koi vai ku fa vai Commonwealth United Nations of malo le jakam o le ale move le al malo le la fai e fo il mele o silinga langi le il palmia o silinga le fonga fkalai o le la wo on ka pule wa ke ba ko li pem o ke le pen avis ko per kusile ile fonga ngele famsing sili ile ka ko famsing sili a lenga mo wa ko fonga fkalai ma fia me ma la malo o nga ver kusile al malo e ko per ba ngai e ka kau foi langa fai ke le sila a Samoa ma le lango le palmengi i le mamaru le ka ko al malo awa e sa ungi lo al malo e foi se me e ka kau on ka ko lango inga la mele la fai al malo e le anga ka ko ula yai ma le anga fon ka ko fai kio yai o le wo o kunkumunga wa lavar kai mi le ko ke finga wa fai ko me vale ai ko ke ko fa so le papel e oram ka pulunga o ngala e ka ko fa lo e po le ala me mai al malo nga ole so me fola le ko le nga loken ka pule fa pe ese le team vol le ko le vai sa al malo ke mi la vai e fa ko le lo yesili e fikenga inga akelo inga wa fikenga ya makali fo lo yesili lo ya palmia male mal ka pengen ka e fa ko malo ko e fa ko le al malo ko fa ko le al malo i on me ave in malo o tatu walu ngana o fo ko ngai ave afia me o fo ko nga la ave fo isia malo e fikenga ile kikela pa fa ese le liko va sal malo male kukusa le liko va sal malo male ko va sal head of state no ngala e fo la fikenga ngala kikia ma me akel longa la a ku mau fo ile le lo yesidi la ko ia manga lu fa kasimale al malo wa lo ye fo ile al malo ole concern le ka ko o se mea e ko ku fa ke se sa mo pe la ba se men ku sole o po fo le wo manga ngingi a ro ko shrink mo nga pe la fe tu la tala le a le a tawa va tu fa fo ma ya le tu no and I'll say this malo loko fa alo tele ile fionga ile o malo sa mo te lo fo ye mo se taimi ale o mai mo fa fonga mai le nga sa ma tu lo tu le si la fa nga malanga mai o le fionga ile o malo se tanga ta kirisiano ai le fa ila utala le ma o te lo fo yo le ai si la fia le la vai la na fionga le winga la utala le la fa yatu o te tariton e le to e making ai le malo le mistake le nga ko i kula e pamari mong i longa mauka i le lua o lua tasi le anga o le tangata o le fionga i le malo e tautu wa ia i le amiotonu o le tua e tapau taime e whailoa mea ia le atu kaunsilfia le atu nga kolofia re ko wha mari susunga ale fionga i leo malo le na mafua i vai la o le ua pala le maa ai le pala le kala wa avea ia ma faa tausua ia ile to te le mea ia tu lou o malelenga faa vaveao po malelenga o le valuapo ai mafua sa moa e ia ile mea na tupu na tolofia le tofa na tolofia ia e o mauka le e kene ngo pisa koi matua i sao i le to lua le matoe tolo vaea a to ai matoe fesuika ma fa ye swinga ole nganga na le no fatu tala I have all the respect i le tofinga me se vor fionga tama ai ia te o te ioe ma o amene ele koi faya the man himself would never allow such dirty tactics po le ala valtulanga tule mai e kau feo lolo ma ile menga e mo ia se kulanga fainga ka mai ka kir ma ka kikile i se le mo kwa fale kong fo nga vai kai a le la pe nga sa ngoa a siaka ai ole au kikile menga e mo ila nga be besi sa mo a nga fai la nga fo el paki ole me le kupungi
Wole se fofo. Wa afia umba le speaker male so nge palmi. Ai ona ole le activating atunga mana tua ole esa ola so no ai mana tua me foi de issue le lua fe rokas. Ngo o lunga le malo anga le activating a mainga. Ia o lo to nga me foi lele. O to e fa sanga ia tu lo. Le marsi anga le malo mal marsi anga le. Or kula fongo. Le nai wai ina uma enga. Langa nga sila fia peino fa ya. Ole fa maungi ngora ukala. Langa or kanga ka lenga au mai information le. Ia or kanga ka kausa sami fa kasi mana au malo no. Or tangata lava na iai le taimi na tupu wai le melea. Le la ingo fa ya ko ile se. Na sila fia lele. Ele au malo langa o lo ke fa ya. Or tangata tu la fono. Na ia faia ole male lenga le sa ia faia inga ua umar fai unga ale fa masingonga makoe fa maongi ai fa ka ukonga fa ie le na fai lola na male lenga ole walo ia ai ke ie le iko ia mala mai ka ia ai ko sui mai fo ole male lenga la mua ole male lenga sa ornga according ile source ole male lenga sa ornga according ia lo tu la fon ai ai de kangaka nga koyo so fa ia ku ile po na mafu ai lo pe ia menga ku pu ia pilako ia mafaka alise e se ku ai mala fionga le malo si der ko fo ilonga ainga ku lo pa ia la inga ka wa anga mo le nga la inga ku le isu nga ile ka ia nga so mai ai mafu o korofia le ala na langa de lo le fa fo mai ta pele malo le se me le lo ele upo o le ali e moi okay ka ko nga kala foi ngo kulango ku nga kai ai mangku nga malo ra kula fongo wa polala nga male lenga anga le fair ka ko nga le ko ngol fasuli maso ile nga foi nga male yes mana tu to swinga le ya ka ko ave por ko swinga le sa opolea ina uto no ia ile au fa papum ia nga lenga ko swi mai lo ai sa ngolo ua pei wa leo nga tasi male tu la fono lena mafua hiloa ona toi au mai ya lenga koe mangko len koe fai ar fam singo nga le sosa ele ka kaung ka langa fam singo le sosa aina toi fai ai lavar to longa ena ia au na ipasia maso ye fai ka ur kula fono tolus fu male li maso e te tau na o atu o marko li maso ua fa ka ko se pale mia a uma enga e le fa ka ukonga ua kaput a kol me o ka ko ko foi e to fe nga palo ko si sina mai o te le amalo tamala mala ma anga nei me ma tu langa fa pena aina ma fua ona to tope level fa masino nga fa ngor fa ole to lo longa le sa le weekend inga ia meet within le ko di masolia otherwise ia o se ka ko wa mi u fa le ko ngula lo kula fo kan luai le au fa pa pomu nga ko fe so fiu kai vai lele ma toi to fia le to fa ia lo o ka ka ngoinga le option longo lua wisele o keri nga ngosa le 45 days correction 45 yeah thanks I've taken 45 yes o me a ko la velen ka ka ngol option longo lua nga langa kele la option longo lua al option sitting fa ngofi o le saulo le al malo fa langa mali le that's it wa swing wa hold a fast majority yes lo suluiva wa ele fa nga malo ele nga ka le majority ai ka fa ngai malba ai ko ka nga ma ka fa ngai va ai ko la langi o le me sa o mal me nga ka fa o le declare lo wa swing a le sifia me la ko ia ala ko ia la oli le holding a majority le fast ya uma ole option mo nga ma option fa ngofia nga ma option ma marunga e fa marunga ile au malo ile vai ko fafo mal vai ko le ko mar ka ko vai ko wa fai ma maru se fai unga se kanga e kum wole au nga le vanga le lalo le la ku le mai le au malo e fa sa au me le fai lon mal lenga e ko solo le en fa nga malo le na tonua fa so ma lima so te fa sa tu sa fa lima fa tai fo ile e a ta to ole pokalame o vai nga ka hua ma fuana ta ele ta wo fu ele me wa me le ki role manga o ele cha pipi
O le fai o le mele o le no confidence, vote of no confidence. Ile au nganga mea. O le toi mana na o e vawe whaka ape ai o e fai ngā pāloka. E le popole i le kupe alu. Ile Ale kia. aku. Ma lai manga pawan me vai fai me nga i loi wo se la ko sao il me vale le ku punge. Yes. O le ala na le na va tu, o le tatu proklame. O le kau karango issue. So kau karango i fact. Kau kiri u karango i le o fale nga fuangisi. But we are sorry langa in order if aka nguru fa le fa so issues o kanga ka ye ku issues exactly Yeah. ele kulo ele ongi aiku o tangata so ifua le itua le ala fula na to fa fonga mai o le e a fea nga ya kanga e langa o le tau titala no le issue o le fa fika uri na po le vaenga le e to alia ai le tūlanga ma tautau lia le tautau lia ai mala pela pea ai le no fua inga le fai le kaimine ngei onga o lea e o a i le majority e o ia kuila epa o le makuasi ngi o porkiki leanga ma le lei ma me uma fapenga o lea i oi e soli kula fongo le ngofo fia mele ia i kai kai Yeah. what else o i le va ko le point le ya tawa what else walanga o ke lo e ke le e highly respected for i le fionga le malo ku le pa a le o fa fonga sa moa e o ya ku le epa ka malo fo mai o ia i runga ku longa poko i me mala vai sil fia mai lo ka o le o ngana e soli fa vai soli ku la fongo le kai ka inga fia me why e fa sofi fua le minority e fa sofi fua nga mea e kasi al fa lilo lilo lai kua lo e kula epa ua ku le e ngila ia ole ua ku lungo le vake kia ele ai se ele o ku ai ele se va nga fa u fai e nga pisa fua le minority a ole upumongia e sa ori pesi o fili ka manga ua ku le e ngila ole meranga. So what else? O lea ua matua lava fa maunianga, ua lava mau. Ele ka wor fa msingonga, le ataua, ele ka wor fa msingonga. Ele hofu fa msingonga. Yeah, ele me mo kai mi. Kusa awa ku fa msingonga, pa ua kala si makivare yai. Ua matua yo officially ngia tele o to mai fa kula fongo. Yeah. Yeah. La o silinga I loa mai el tauta yai. Mo ka ya el ko. Ya mo ke lo ko nga menga. La va pe mai. Se vai o me maka wala ki anga ke wa ku ye fo si fam si si va pe ai e fan tel tauta. Ko ku li mai ko maka. Ese mo va pe ko va pe mai fam si si. O maka po kala me tauta ya. Al me ke foi. I afia me e kwala e fa walo lo ia. Pa ua kui o ya whangange o ya whange ya kulepa. Lei fonkoi. Fonkoi. Ia oi se siro ia ngai. Ia langa ili siro ia whangare mai whale arupo o ko e kura. Ia ma whange pa umea kako ia ko ia whangwhakara ia wa lai kua ia ngai wa langa. Lo ia whangwhakara. O ia manga e tipame rai lo ia. Al kako fasla, sole. Ele e pe mari sa kono ia so. Elo ia se lo ia. Am kau kia. O nga bolo fesa me. Kau kia bolo. Ai o ila ko kiro sa o varo anga e kuspa ia. E na tia me ia ye popoko. Ai fa ali ai kama vale. Se vai o fa li ngor ngi kula fo. A o le pi e fo ringa nga kia mai au popoko. E nga kia mai ka nga kai mala mai de me. Lai ka ke fa ko wai o va ka o ringi lo ya so le ka ke mama la le ya mangingo mamala malama le ala le da fa ya tula utala le ato ma dia ya po mantua mana tua mai ngo va ile si por kala me le ngari foi ia wa ki ro ke yo fie me ka ko ave yo ke yo fie me wala nga fa to ina fie me le rile le wa ave kangi ya la uli ya le le o fere ko le si o ka ole ngoi le soso le soso wali for soso le ya la ngara I foi si ngonga o ku dei si ngonga ngo ya wala ngo o ngore le mai wali for soso
kalangoa met pokala mea alisi au vaenga le au fa makua fa soso le na faila na tala soso makua langa soso wa makua soso kiki al soso makua le soso makua ma au solo somo malanga angos mana tua na faia la tala ale wa kau ngiro ma fa o fa pea e pe ya fia me e pe ya siro makua po anti e pe ya anti me ua mau alu mai kala ale ri ile le analysis la kiki da si sira foi le to fa mai ole wa umango uloa mai Samoa ele o koe fa ko inga ele fast laudi la fo ver fe con kala ele o koe fa ko inga ele fast laudi po po fai pule fa mai or ko akele wala ko fa ko inga fie me ma ko ile lifa o mai so fa ko inga laudi e yai foi le vaenga o loia e yai foi le vaenga o lo e yai foi le vaenga fie me ma la kingu e yai le vaenga la audi ai fa mai ele ko akele ke lola o me wata e pe o le sauea le a le soso le o se ngi anti le o se do fa pengi anti la fa pa la melia o se maluor con forca ba le e mo kingo o ma tu ai se ma fa se inga fa pe mai lo anti le ila e mo ile lo pega un mal poca la menga e ko viri mai soli soso e sa ola me fa mengi ya mo kingo fa pe ku soso ai vai me ole soso ko ma o soso mo ko ia ma vanga o e sa kan o le fa ku puro e testi ia va vai la me o ku le ala o fa pa enga ai fa enga ngare ko o ngore o ku ngare ko o awala ngai le mafainga mingoi fo itulo ile mafainga nga mingoi fo o lo ya ru fa isa pa ki ngai kai mi manga me fa penga lela u fa ku pungi ya o kwa o fa yo matanga ya o tupu e mas ya si ya me o ka vale le ko vanga ya nga makamo kasi pa o pa a mele o pa o le mo ko pa mas pa o kusa ko no pa o le ka va e o foi a despeu pa o ka va de muangi ele iaru ele e va ko spe fa nga ai a mai o pa foi despeu kusa la likile ia te uia o tuo pata tuo le mata up ai ta tele io tu le sivainga o le me moni ya ma fa mauni la wa io e tu la epa so kula fongo ngofo fia me i il fingol mal ta ingol malo lua kari kongu la auli ma majority of fast so kula fongo o ai la tangata ia fa kari kongu ka kulo o ai ia fa te tonu ngata ia e te tau lela o te avele tu silia kalo sia ia ai feliuli wa fa la au mama fa le tofa ele ya o ia le batapia ma na ia o le ma por kalami ma ke kilo mai au wala uma e fa ngofu mala mai le to tele lenga ama ngingoa ta tou le tunu e fai fia me uma si me siringa maka nga vo le ba ya ku pe ula le ya ku le pa mala ko ba nga ile ka ko fenga malo ele nga lu se me fo le ka fa kiki ile ba ya ku ofafo nga lu mo fa maka nga o me nga siringa le nga la ba ai o ka fa nga lu fa maka nga mo nga fa be besi mo nga fa aungi mo kongu fo fkarai aungi mo kongu ya fonga ya fiame Papa kan ka le mangingo langa ba ai ma ko mau. Ola uli. Ma la ko baenga. La uli ma la ko baenga le ke ba ku le o le ku mau, le focus. Ele o besi ke le baenga la. E mo ila ba ime e besi ai. Le besi fole le e besi ala il file mu. Le besi mai e ku le pa. Ese no fa ngol ko inga. Le me ali e ku le pa. Se o sira ko ya. Wa ka fo e fa ngua al malo len ka fo la lulu le ke ba ku le ko fo pa ngo o le ofisa o la ko o e mal bele la me vale len fa ngua al malo o le tulanga le la ngona ilo fa no e le lilo mola awana yesi la fia le tulanga mai yo na ta o doi le fa ngol ma tululu Oi,
Na malie lava. Luluan malo. Leila mātou lulu fo ese mātou e kale Oi, sia. ele se me malo. Ai na iai mālilie ngā samai a ona mātou mālilie whatasi iai. Iai ona le nei lava soifuanga a pei wa ele au mai na te ilea ua e tango tau mai ma mea sale te tau ona whailoi na ilea tunu. Iai o mai lai le zo o... Era ialangi whanguanga a fia ni mea? A lo mafafonga ye kaunga fa nga fongol malo. Ia ona foila o le mana o nga yo le malo a faya tu lo le malo e ni fanua e au mai e pulea sa loto le malo ona mai lo lea. Po le lava le tulanga o fanua o le fioanga maainga e faya ku lo le malo e mai na va dual tupe ini nei mea o fiolai matuto ai ia paunga me fai ora wa mi ri per mai a mi fa ola li nga la ko fa mai la singi mai la singi pe ya wa mi ola mi o te amio le fa ola to e amio le fa ot le ala sa vai ngo ba ko ko sa fo me pa mo o le sa vai e ke ma pe ke maka muli ele ai se mela maka muli pe ele ai se mela mai fua ele ai se mela mai o le ko pisa kan ka le me matulanga fua ave ai matai na mea ele le io e paule vaenga o le o te fia tu nei ia firme o te tau fai sa fofanga i te kaka kaninga i wala kunu pifa io fai sa fofanga vave ai le i toi fo ia tu le HRPP ma fai lo ia se fofanga ia wa ka o foi firme o fi kulanga le foi firme o ka le asan kala fe ko ya o le tulanga le o vai e tu ai male lo fatele e se le tulanga o ia firme mai le tulanga sa manga lu fatasi ai e volinga mai wa mo faisi onga le tulanga wo iai e ole lo foi pola tano mai lava le maliu lea e lau manu ia mai lava mea na tutupu o ale to tusa lava la vai io e matulanga o le tangi mai o le sa fo ko nga ya female maliu le kupu mai e ole fo tuanga lava ia ona ole pese lava feme o le rule of law Lono winga iai sesi te tau na mua o na whaia le melea e ka kau whaia. O na mela lea a whapea e iai ni o wa fianga i le mataupu lea. O na kaimira ngei. Anga o ka kou o kai kai e te tau o na vea ta tau ma tau la mua o whate te inga lelei. o aso ia ke vai aku e ke le nga foma kurifi me malanga ile mea ve ko finga sa ba ku sa ska ia fi me ke minga ana sa ba ke mi o ka pe ko le ska fi me ya iske ole mele ole pule tupu mai ai tu ole meta o fasili au pule e fasili au pule lo ona ua e maua power ole mele le wa yai le lo mtua nga vela yai la fautua ngai le ma fono foi lea o fa tu me tau tu ilan lo le mele fai e te la langa me nei maua o matoi ma whanua ia na tātou sainia whatasi pepa whango wharangu ia o whea kuai me ia mea lea ngau whea kuai soia ia le nau fuai nei mea a whai wa pare mia whai no maru luma o ka wako kera kai miwa mo le uska i fia mea e ungo wole inkupe a oi ka pe wole inkupe ke whai mea whai me ke maa Usually, wifi may siya. Usually, wifi may siya o mukha makipas. Usually, Kamaro lo. Wa e lau lo mati. Au ki whea kura uka. E whio lono si leanga muni leanga orka kaneo ni aka. Ta tōtut manologa. Ia, aviso.
kinga malu rula uki ai le ma vai da tu baraloga te foi mai fa wa li tato por kalame Talofa Lava. Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Le lulu ba tau tia o le seiligo le ami o tonu family club toi taliu mai o le porkalame malolonga masani o le nei vanga o le afiafi ia o si mea ota ma si mea tunu e ye fo ile taimi e faiele anta o lo moli e tuai nei vai o maga ya ma fa karangoa e ko o so mai ya fesidia de do sa ia o so me fa me wore nge u ia ma porkalame isi au kamai ele yasnga nga porkalame tele no so nei taimi tasi le mea le fa ko era kara le atu ai ka kire yo ile o te ata tele ele ya ngi porkalame le si au kama o ka era friend e o so taimi le nei al taimi ane yo al taimi le tau tai ai ia ele masani se vanga na fu ina inisi o ala ta fa sala lawi wala ngai pe no te o le radio sa mo er fa so ako ala to wia a o sira o kamai ele wa o ro vai kunga se o tactics ia lo fa nga ma ile HRPP e sa o ala kala mo fa longo ye pe ya o di u le uso ya o no uso o fa ele e pe ya o fa longo wa liu o le wo vai tunga bon mayanga porkalame kai mi ia paura le me mo ke renga me kalongo mai ya papa ya o le o fa le kamale e fa lang pokalama kai ka pokalama e se ko la la vale le ia le chapipi le kumu ya ka e ora ko fa la ko chapipi o le mai fo i ia wa ka kele mo mi ba ngai ia e ka ka fo inga yengi e ka nga ingi ngamu ale fo ingi fidi le lora king usida le longo winga la chapipi mai o chapipi le ia langa e mana to mai foi ona ua lanu falea le upu HRPP ua lau fa ia fua onga o ila tou o followers nga kula e pamri mongi ola o mawa le te faiso o le kumu i followers i o followers kula e pamri mongi ia nga elingi followers tele e istanga te HRPP ole matua ia tama mai lava mafeliuli wa ile ko fa le i ka poka le i ka tanga ta la fa yes la lo ke lo it makes sense la foi fai kau fa kasi ku la fongo la lo te fa liwa fa kasi yes la foi fa rongo ma file al mela lo te atai wo te yo vai tunga wo fo le mea le o fa oso ma yo o headlines o mai la va le fa rongo man ko foi la mele o ta longa ai fa la va se sele man ko mele o fa la va se se e o se ala wa lu ile ai le oso ka mi masang ia o ma o yo le sei ma watu e ile mana tua le tala le o fa ya tu pe la va pe ali a tawa wale ai se fa tu doina ole poki ma mori mau tulo le fa ya ke isle ma wa se tai talinga bo kiki le ai se si e o a inga o leo ye nga le so enga le bo ko e ka u mai lava a inga ma ka u mai isi leo fa mai o le pese le o pese mo ka nga leo i de case le ya me ma le case o la audi e ke o ti la audi kulo wa fa mai ona o lea ua uma o na whaia le mori mau a Samuelu kuskusia. Ma saingi ei Samuelu. O mea uma ia o mea na whawhau mea ia. O lea la lenga o koe alu, koe su e mai. Le video lea na mai le tala mua. I think o le tala mua na la to au mai ia. Le ripotia mai le kai me lenga kula ia Samuelu. The last time lenga kula ia.
ma tō laulonga sa whai tu tonu o le whale whamasino. E le lei koe whafonga yo la kungu ulanga a umi fo inga ngalo pe ngaloma. E pei wa tari tonu ai matanga tai upu ye. Wala kona mea ngalo pipe se leo ye la kuke involve le mta upuda. La mato e play nga tunga. Whafonga ma yeila e tino will play this clip on fo i maila ia. Se i whaasoa i malisunga. Ia le atau po Godfather. Ia le potu whamasino e whamatala e Samuelu sua. Le taimi na whai eilana moli mau, ma whamatalanga tustusia i lumo leo. Se ia o la waina wo sainia uma ia whamatala. Ia tatau, pe fia whaisa na whamatalanga pe le ai. O ia moli mau a Sam, na whai elo na whamasino ngā apili. Ina ia tatalaina o ia i tua e whaatali le aso lua se fulua no me o le tausanga fou. Leo watu ia i le whamasinonga. Aina te te leo e tatala i tua Sam i lo lato manatu. Nei whaonga e Sam le isi ona pepa whanau, e sola e se ai ma Samoa. O le whina o leo e lua pepa whanau a Sam, ma o le isi pepa whanau na whaia marestala e Sam. O le pepa whanau mua, o lo iaile ingoa Samuelu piki lava sii, a o le isi pepa whanau, o lo iaile ingoa whauena a Suelu to ese. I whaamau le matanga luenga o whainu mera, o lo whaamau ai, o pepa whanau mai e lua na restala ina le tinao Sam, le tinao whai esea. O le se senga fo yo ingo Sam ia pepa whanau, o no le isi pepa lo whai uilona tamamo i, a o le isi pepa, na whaina wato e whai le isi to o lua o lona tina, a o le ingo smiko, le foi na whala la atu e leo, o se ingo lea na whai ingoa i leo Sam i taimia o avea i ma se isi, e tu ina atu whamatalanga i leo, ma whaatino i o sa whai ngā leo, a e mai se whala au whasaina. Pei taina te ena lea li i leo, o tu paisa pani le lei malifanga, le atulanga ma ia whaalia ai, e le i whaonga ina whapea leo le ali o Sam, ai moli mau le isi leo, ua leo toi whainga luenga i le ofisa o leo, ia sa auto masi toma, sa whaonga i leo Sam mo whamatalanga, le na ia tu ina atu, mo ngai o inga leo na whatino ina. Le lawa isi silantu le ataua, o le fo o toi whaafonga, le atunu wo mana tu toi avatu le kilipi le alanga o le kilipi le mai ta ile taramua credit for ile vaenga le taramua wa sila la o ile menia ya le ke wa ki le no fa ya tula utala o le la fe wa ile o leo ia o le ngalo ya la ko o le ia ile moli mau wa sa mga fai iluma ile kaimi muli le ai de ko ko po mai lo fa msigonga le Saingi wha malosi, le malama i mea ia, koe ave ia i mara wha awhewhe, e ia isi mea e kukupua kui runga, mangisi mori anga mo oe, pe a e le saingi. Le isi vaenga ka ua le sa ua ia i Samuelu, e tau ora mai i le telefou. Nga siri Samuelu, o whea o wa ia kakau, right, mana tua mai, e maasangi Samuelu le melea, maasangi na ngor kaka, e mazangi i le alu tu la fono le aingi ngā mea wha makala o i le ala whaku mai ai e le ole mori mau wakusi e isi walanga le manino mai a wha mai e sau e saingi i langa mori mau ngake le i kusia wala so fina ngalo walau i tele le a taua i le makau ki o re koe ngā mea yo alai mangingo le video mangingo fam kalanga ele disputing le news ma ngalo nga foinga ale loya Samuel la ko salo ole akule ole e kaunga finga winga loya ia le maka opule ole ba ko spe po mon ku sia pa me fa sengi ia ma fa punga la le pe ale sengi fa popo ia morianga ia ke ola ia am salo po kinga ya ungasa maronga alo le lam ka punga pa kingo kongo el ka pule inga ye finga winga le ka pule o le si vaenga malie la ta ua mai i le news lea i le tonga le wa meia sai ko kongo le fale fa masino sa tupu tonu o lai e ka ua wa mantua tasi o mori mau Samuelu la nga ke io inga sa fainga ia ma informant sa faima ia ma maka ringa isi kaimi e faonga operations a leo ia au whakau aisale ia au whakau au maa sori ngā tūla whono e peye mainly au mea lea i wharau whasaina
ke ia ile leo like leo ke mingi e kasir nga ka le afia fo ile ngoi mei le fai uia oi sa pani le mrefanga len ka umengi o like ke ia a o le io inga se kasi o leo singia sa ko ngol o me kanga ruenga la lo fai langa ia private ke mingi ngai pe ia security por tu la fa pena ai sai ko ngu fo ile ileva la nga ki io inga o Samuel sa fa nga e fai ma informa po informant ale ma ngeme o sengi wo obsolete o le kan ko fa nga me o sengi langa le wo ke le ngengusila o ke ne fa nga ia e ke fonge fai fa karonga ngal ka mai o le la record le ka karonga le record lo le ai se nga sa le ai se ngefu le ai se ko fa lua ala meren kuskusi ka ko me ala e ke fonge ko ke ale se le ke fonge le la fola ku mai wa fa finga ele se limo o fonga ele kuskusi sam le sengi pa o me sengi ai le kuskusi nga sam ya wa sam mai alfa foga mai fo I nisi o la dunu u me fa peni a wi ke sengi fo e la sengi ya ai se fo mo la po ake kusia I pe kusia se ka se se manki kusia la ka leo ale le kusia ka leo nga e fa karngwa ai o tasila na va nga no mana to fa tai fa ila 2 years o le tao leo no mo sila fia o le ka o le ngo po le ia po le aforo ata le no ia so te tasi e po aso filifilia o nai te tala mai le ana pongi ale ai ngol fa to le to sa mo tasi ma fuanga na live mai ia ia ko si sila le tu o feangi pa ki o le ko ki sila ku o le muli ta I lava I mea sa fale nganga a o le ngai lava e fai mai si o ki a polo e pepelo o le fai tatala na ang pongi ale fa to le to sa mo utasi e peio na masania ia fio o Italiano tulanga awa fo ile talo sia ina o le nei ngase maringi kulanga o tula email tatotunu le atawa ai tatele yo tuli si va nga ki fia fa so ai tatele yo tuli ile si va nga o te manatu o le va nga ta fai u nga va nga ile senga le o fe ko ile senga ai ta fa mai so fina ngalo nga ila ile a kupu ngei le melea alo ia le fionga le mamalu le malo ia le lua sumariva ia pe alo ia le fionga fonga fika lai le lua sumariva po le alava o le aso fina ngalo nga sui al palemia ai fa fe wala nga yele kula fonga vo ile le nga nga pa u al palemia fa le nga inga ako mai lo malanga ka pengeka nga wala nga kula fonga ai ole se va inga ia mo nei taimi pe afa pe te vale to wala il ko fa le au mamalu le malo por fon fita lai fu ia fa ia lo tu la fono me fa pe ai fa ko un vele o le suir pa mia ia makali fu I pe sa ngo e suir pa mia wo ki ako mar ka pinge ko kofi a le ka ki kilo fonga se me inga ia le ka ko for transitioning ia file mu ma wonga I bebesi ma wonga I kupuse se ficou com a Congole o paki ila wala ia la wa ia fo ko nga mala wa ka ilo I wala nga ka wa nga pa me la fo ka o nga ku pola se me oye e ke au ia fa pe ku por mele e ka kau o nga loko fa kasi le lu se furu le ia fa wa pe ko finga al ko I vale ia fa wa pe mole mo transition le nga o nga besi o nga ku ia o nga ku se ficou le paki ko fa fo ya kursi fu ko le fa malo sui miska yo sui miska yo salo la ile bongole pe kasile la bongole le si miska wa ko miska yen kuli e ngola miska e fa malo yo ya le la mo la mala e ngo miska e fa malo le la mo la mo ko fo ilo la miska ya nga kuli ia o e fa akole tu sa e ava noi ile no foa on mingiska leo o ia maka le fo langa le mingiska o mo le su fala o ia ma tu mai la
a fo I mai ale iwa ia Yeah. o mo mai fo I mai le iwa wa le iwa nga le lava I Yeah. ai ko kuri langa ku mau pe tau na fo I le to ono e fai ala ko fai nga palo Le la palengi. e ongo fo I la mingi sky mo mia Ia, longo winga la o le kolu lea, lenga kuli. Koe o minska. Fo I uma ia sui minska. E koe... e to fa tu mo la to no fo I sai Awal lo ke a fua ko finga lai kai mingi. yes Ku pe walanga le koe iwa masinga uma. mana ia Koe pele vaanga nga. Ia koe foi vanga le. Ia mangi minska fa popo se kolu e sui ele kolu le bole ai. O lua walanga le la isi la auri le palmia. Ia ke aula ia... O se fofo le wa ke lope a manga ia le fo kwanga pele pe fusi me si le ku melo ka kango ye a o le manga ko male o ke le fonga fa mo inga ia solo le suinga le la fai e pe fa anka ko kilo ke mi le pa o nga ke take a government a o nga ku le me se fanga malo e fo le pilioka le e ku mai inga ia solo le lei mal file mu le suia inga ia awangi disrupt ia fufuanga malo o la nga fapelo manga e ka kaunga ko mau pe kofi ia fonga ia kofi minska ar ko iba le wo mai ia ko fa foi full ko ila ko sui minska ko fa foi minska ko e mangi si minska se lua ave ia venda ma e tau ia sisila le atawa yo e umar ko kele po le a fo I le fa no nga wata o to mai ile a inga fa tu le la tu langolango mongi ama fa maongi loko or ko ai vale e kusa o la tu fa no ia na fa yatu ma la tu sa no nga e ko ku mo pa ki a fa atu pulol mele kai ka inga wa mai le malelenga pe wa mai fo sa nga fonga fekalai nga o nga malolo nga o nga suia parmia langa according le kula fongo e ko so lo fa umam fa le nga umalang ka pingeka o le winga la ia fa fa ngo fie pe le tu sa no e ongo le ya portfolio ministerial portfolios la ya vangoa e lava makokoi ingisi singia le sa fa fa ia po na tangata matutua le sa fa fa I le majority the likes of Leo Talaki Muripola Ana Rosa Toi Lupe lang ola toia sa mingiska ale vena ale tu o ana si I leota ia malaudi lo ako laudi nga wa ko la ko ioi a tole le va ita to se e makua malie le loko lang or ko kele le majority I kai mi ngai fai pule yai ele I wa kule o mangengo mama malama ele I wa ko ngi memo ele I wa ko kofinga nga wa ko le lo fa ya sa mo o kanga ka foi langi e malili e ala towi o le ale le tulanga e au nai paule mea ia fa ka ngu fa a wa finga ngano le ku ngu ngala inga paloka ele fast ia fa tau no ia tau le tini o no ule na tari tununga e ma fai pea la o nga ku mau pea le fa le mingiska ale a foi a valas kulo wa so fu maloloinga o isi mingiska ia pe yo a onga e ma fu na fa tu ma wina tu lope a isi swinga ona wala tu ma sani I fuafuanga mai to o seanga umat pa inga a wai pole me ole la ko le si mingiska fo confuse fa solo a to ai tu tonu o ai ole a ka wi le kingi ole vanga na tsau no ma ia li eto ia le o mo ko nge langa lai mingiska fo le makamua ma balasi ma lo kimuia mana tua o la ia uma mingiska nga tu mau pe la timu i le tupi tu mau balasi so fu maloloinga ko mau ia vasaki ile fa masingonga ko mau la ko ma mana to ma ele fa pe ele fi ai ele sa o tonu al tanga a lo binga le fa yatu o le tau ma fa inga ia lo ia kau le kingi le ka ko fa fola le ko kiki kau le kingi o le ale si vaenga tu mau ia oi fo se ulai yoani ia onga ko mau ia lau matia manu Id mela ia ka ri lo po le mau langa ia kenge
wait a minute. So koe mafau la waringa. Le ai kumau pea. Kumau pea kama. Kumau inga. Kumau pea kama I o ko inga I o. I yang kingi, yang kinga ma kama ika. Ave se kinga ko ke lo ma ko ke. Ya. O ai le si wa mana tua mai la. E le kai ave sea le loto e le te ave sea le loko la auli ma le matanga ruenga le o fatu anga fainga faifa. Ya. Longo winga e mau kingoa e suia inga le onga le la upale mia ke rol paula va nga la ese ye pe ko e pe ngi ava la mo ye ko pe ngi ava wa ma ka le fo pale mia e fa anga lui so sming skala mana ya a ola ofisili e la ofisili ma le ya ka wa ya ai ala pe a uma mai ai ave ye ya anga lo sal pale mia o se mere le fo ave ya anga lo sa la me ku wai fa pale mia ko mo pola mo ngi mo li va ma singa ku ye le fa toi fa kingi e fa fola kingi le ya me ila au li sui pale mia fa ko fo ko ingu si ka wa ka fence le ai ke lo e si le o loko la ro la ngai le lo fa tu le mafu anga le na no fa yatu e sa o le ya wa se la pa se le ngo fa ya o le vai pa se nge la nga ngau ya la uli ai o te fa yatu it's not a bad decision le ai do se mele it's not even la ngai ko lo ko ke sa va ile no e anga va o ma nga lo se me pa wa le e fai lor mea a koe kupu se pa pe ia la kupu mo le fo koe kupu ile ale ingo fa pa mia ia fia me wala ngo pe mo ko ke ra ka ma pa mia ia la uri ai oh yes le fo la ko finga ka ka mi ka pa mia la uri e ke habla ele fa pe se fo la nga ba o angelo sala ko iso se me la ala nga e ka fo ka ko fa lo le leo ka nga ka u ke le leo ka o le si au o le si o le wingo la utala en ma fu mana ye wa ma e manga yor ka poka la me ka ke agree and we don't have to agree o le mana ya nei nanu fa tu vanga le e tua le ngo te tel tonu le fa kuskusa fu ia muripola na rosa ya tulo yes o la u mo ko mai ka ai le ese o le senga pe a fua ilangona matala i au mai tangata e peia kangia mai o le se ke sianga o le se le ke sianga o le se common sense o le se common sense yes ese senga langa le ngo feto wi ya ai mo le nei taimi e le tulanga ya po ya pare mia po wa langa ka fai pe e fa wa ka ngon ka upule o nga le wo on ka upulunga kum o samo ile on malo e le mafai o nga pasia le ka upule ia ao le ao malo o le ka ngu yonga ao e ka wala fasanga decision fa file mo mele i le kuli pa speaker le film ka upule por kula ilo ia ai si sila nei mafu anga la no fa ya tua wala nga e fa tata la fonga ele o fa pe o fa ko se kala una la utala ele tulanga ele ko mamau ele tu sa wala vale mova anga lo saleng fa e ka o mai ai e wa sete anga e kulo tu lo lo fionga mo pola langa o masangi lo swafa mo wa tu lo o tamali anga o fionga wala vale melenga lenga set ma sete e mo pola le to e kakau mai so o se kan kinga mas ka mai ka yalu pan menge o le level le ko ai e le fa ka ua oe e le ka umama inga oe e le fa ngu mela oe and then offer yet I to for email achievements langa ka kala kuspa ye kusala so kasima so kele maka kausanga yafi and then offer yet wa le or kama ika kasir pa i wakile makanga wenga wayai leia mengiska okupe mengiska okingam kama ika i mal prokekio milionga ya le wa koya ai ngisi kama ka ise ko fa pe angelos e cool malo mai umianku e pe palmia foi laudi ai sui palmia ia ya ona makanga ruenga o leo pe ai se swinga kai mingi
Oi, Lo ka mo ale. ale. Il taimi le nei. Le silingia. Pe a suisa o a le tau tonga Le tonga. silingia. Ale vena ale. La ka ola fa kumua vango le kongo. Tai fa tumua vango le tono. O kaud parmia. Ya wai obviously laudi. Yeah. O ye suia sui parmia kuala. Angarosa. Angarosa. Mana ya. Wala ga le ko foi mai kuala pa. Mana ya. Anarosa. Yeah. Ulo angalosa yai. I le sui palmia. O le mingiskau leo ale vena ale. Fo ele mele pisa ngai. Ale. Pero vala au ka fusu i ka au ka pua. Langa ka maro sa fusu. O fisi mingiskai e wo ku. O ngarwenga. Mingiskau ngarwenga. Kasi nga Ku inge ku. tu ana si leota. Yeah. Ave sa o aku o le makanga ruenga le ia o foi sidea O custom. Ku ye Kiuki. ale. Ku ye ale i leo mar custom. Mai kai ku kusanga no na fa. e ngalo fakasi Ngalo manga ia ku fakasi o le makanga ruenga le ia latino ala le makanga ruenga le ku ke mingi suinga ro ye pisingisi le ai ora ko pisingisi pe ora makia e La foku mo lunga ya ke me. o le hatinu o le hatinu e tu ia ia Ko lupe. to lupe Yo. Pisingisi mo. o ile suia ko lupe kai mingi o ile suia ko pe yo mo oi foi sosoni mal tatu Ye pa fa la bango. yo ile langa ngango mga o ko fa foi ko lupe ia langa fio le Ya, orang ai tau mo mai langa le ka kom fai e suele le hit and run o ya ku ye si a o ai tanga tale na suia ko lupe e kai mingi me i ai o ifia no vinga ko se pauga swinga wa langa ka ko mai kan ka longa ko mai a mai pe to lupe a mai to tu falo ma vaenga is that right po mo yeah either a mai e ko lupe i ku pe le mele le yai so ta inga ai ave tanga tale ave o le mele yai ia latino o to susulu Sui ko susu. Cetric. Wai kasi nga la ver ko. O fongo le. O fongua. Le o kurisi le wai afia me o le foi environment. Si so manga. Ku la lo lauri. Le langa ka mang ko inga ia mau portfolio sila nga fen kan ko ka sui me nga lai ku ko kasi lava. Okay. O le si so manga. O si ska ko ming skale ia langa le ile o kalaki. Mangore ya i le vacancy lava a vele o kalaki o i mele latino A swap mo si a vele o kalaki nga a o ailan ming skale le ya i kai mingi o i alui o le mele ya o ile environment ele se me swap. A ole bese. aure vese Ele se me swap portfolio sa ole bese. leota arusa o le o kan mele ile kingu Yeah. manga ya lawa gain lang experience kong Ma ko ka ke vai ngalo ngam ka ngalo. ya nga ngai lo nga o ki vale le mo mai faila ko kong fikinga wala uri ia Fai ma ya ngalo. e o mai fai siaki ngai kong ka Pa maro se fengol. ia le na o ila malis wa fie foi do wa ia o wa ko ya Na wa ko. Ngo ka ai o role ma o umaro ma to tele ro na sui fai pule ia o uma associate minister Yeah. ke ro ka ke manga ko AVO o manu le leua ma sinalupe o uma swimming ska Swimming ska uma pa le le bango. ko fa fo if pule ai ko fa fo ia meng swimming ska Yeah. leu Ko lo male. ko lu mali ai lenga soli ora ukama fo pule ai mai sa fa i se kama i kanga anga kuelanga o meli mo vavenga popo e fa walo mo fie me ia ma ko kama mai sa va i la amaka nga Ora mai kau ia pule ai. O ka ngalue. You know, la kiki upu ai kele fa kingo. O menga mga mi ale. O ska ka ko pe o ia ma fa kingo ngalo.
Ke ro me ka ko popole le vengo ali o. E unga ko fa pui pui fasi ale masi. E su ko fasi ale kom sing. Ko jar fai ki kinga. Ma se fo tuanga ma no si fo ia ve ia. Awa ne i o lo li mai sis. Awa ko inga ye ale. Kasi ya rua aru ro me masaku. Ngwa kuwainga maua umanga karokari sia wang. Ai mo ko pui ale. Ke me go fi ya ale pe aku nga. Wa nga sa vali ko ale fa pe. Pe ola ka foi langa ka mo ngai musu mo ko ale langa fo a. Wala le leo ka malo. Me ko foi. Palai. Le leo ma io. Le ingile lo ya le ko ke ngo ko nki. Le nga ko. O le whaatulanga ngasa o a lea, o le mea moni lava le a taua ma le atunu u Samoa. E le o vai se fast. O la lava e maua le ngu mela. E wha au wai le whainga malo. O le tangata po o le wale pu lea longa loko, ma le wha maua la loifo. Ma sila e alofa i lea kungu. O le mafuanga rufu in kaadmea. E oi. E tu mau ale fonga fitalai, e tu mau fo ia la ukama o muripola. O ya, ele ku mau. Alo i tafua, e ku mau. Ai kasi venga ka ba so ku longa mingska. Ia. Ia abo pa. O ia tia tulo, ele fa pe te fa ia tua. Ele fa pe te fa ia tua ni situlang. O tangata o la ukama o pa. Lea muripola alo i tafua. Sui whakawhitalai, e eire mea lo whale a kua, i le whaukanga. Malanga whako whala inga. O tangata nei la u wa ai atu, walanga walawa lau, e lava lau observations i lau whanongolongo. Ia, e eire mea lo whale a tua, e keirongo fia fo i whaipule, e kusi langa launga. Ia. Pea taua au keirongo fia e whaipule ngalaku manga mea au. E loa fo i whaipule e natural lava le whaukanga. O ka ngakala i ko kongu le fast, o te whai atu. O lesi tangata o le matua matua o le whautanga. Ai ongaru ko inga ora ko inga e se ko vai e kunga o nga sapo ia fo i ngase ngase. O le whaipule a matou i whale arupo. Ia. Fuyono. Ka mo fuyongo whale malu te nina. O le whaukanga fo inga sa whai male kuua lea. O le whionga le whaipule. E le ula i eise kasi kulo. E iaia, e ofo ila le tatou tama mai se le aula se wamuli. O le kamanga e ke iloa e le aua e le kau. E le kau whaafuruinga. Ioe. O le sila au vai, nga ki rongo fia, o le kelo le loke kele, au mea ngaru po le mo moe le aonga. Ioe. Ia, e ka kusi fo ila tau launga. E vere kere o kou vavai e kunga, ila wari, a mesera lea wari ia le kele nga whai ki o marika ko pokalami. O le whai launga whai kau ia. Au kasi nga kula fongo o mauka, e re kaunga e whai kau ala ulaunga. O le tele o le au whai tula fono whai, o le au whai launga whai tau. Lai ai. E winga ia lai na whetula di tala. E ia tangata... A yengi fiso ia inga o le fast le paia inga o le kausanga fo. A o whai akua whapea. A yengi fiso ia inga. O le manaia a se ia sunga pali i lio. Tai umas pau. E mangaia ia whamsingonga. Mingi skar from singonga. Ai me i mai. Awa pa au. E fonga whikalai. Manga ia ho. O swinga ngā o ke kilo re kausanga fau. Ai le paia inga. O le tausanga fau. Malanga o louta whai atu le ia tau. E koe fo i mai lava ia. E koe fo i fast. E fo i mamao. E matua to e fo i mai lava mare manu maloa ia. O ila tau fo i lea o le toa iwa le iei le taimile nei. A le whaia se whai unga le lei. Ua whesilingia fo i le koe fo i mai. O le upu mongi ngā mare upu kau kingu. O tangata fo i ia le ataua. O tangata ia ua au whaalongolongo atu. O lea ua sauni unia e o la tau wha. O lea o le a sauni koea o le palalasi. I kai le sami.
e ka mo e mai e sui kulanga i ko aiva lea. O la wia. O leva fia mo. O la wia. O leva fia mo mulu mai ka. O la wia mana tua mai fo yo le anava le kau ke kule ia kua ma fai atu pea lava pea. Ua kule malo. Ele o koe mo o mia la kuro. Ele o koe mo o mia tangata lae e o mai ngā lulue. O le sila paia inga. O le paia inga o kangaka sa o e o mai ngā lulue. Yeah. Lea la ua whakapenga iai. Ia. Le ua whakapenga iai. Tangata e sui tūlanga. A nga i. A ona o whawhikainga lea le atau. Yeah. O ka ngaka iau ke whawa ia kure ua kapenga e sui kūlanga. O tangata tau o loa. E eio la tau to mai. Yeah. O whaai longa. O la fo inga whainga ruenga. Lai whainga ruenga le malo. Ai o ke whawhikai aku ia o kou. A o manatua. Whawhitai o le tau te io e whaatasi. Ma le porkalame manisi o lo tau. Ngai ko ke io e mea pi o ia whai. Yeah. Le ala fo i lea. O filifili e kangakangi. E o maloa e le koe papole i lako kofinga wha CEO, ACEO, General Manager, o ha umatulanga wha pena. Ai o le a kam mo i lalo fast. Se me lei, mga mia kere malo ia ko mai mka lengi. Fongia kam fanga o Samoa e pio rai ka ko malo. O le mo kwa pe ko anga fa pele lengi fa ka ko malo. Fa pengi o ka ko foi be o foi peng fiki ka le fengaru. Ta o le. Ile kele ko pe ko le kiki ka ko population. Se manu se tatou atu no. E sa o le lei. No ka mo E faisinga o koru masinga foi le job seeker. Yeah. Yeah. Po tatou o to inga tūlanga pe a fua i tope ma fai ona wha mea alofa atu. Yeah. Wa o ka ko inga merga. Okay, o ye. Kama foi lele. Panga le ka kala. O ele ai o ele sa e whainga ruenga. Le ufa le tonu lau ngā ruenga. Ma tūlanga wha pena. Ma wala singa o koruma singa foi lele. Singa a laungi mai de malo. Peo ingei. Whai peng fiki. O le unemployment job seek o a umanga mumia. Ai le whai ala wha arua i lava. Whai singa di miki. Nga le rua pe korunga i masinga. E tu mai a o e te ilunga o le melea. E su eisa unga ruenga. A umarola o koruma singa. Le yo whako anga kuai. A umarola o koruma singa. E koe kau rini ua koe a sauru kati. Ai le oso. Vai wit pai lo fou. Ma vai suo nga whako avaku. A matana sua tia le ele. Ia, ai kia whai ai. You know, okay, miki a se aso foi le city state ai Samoa. Not only city state, but wa maua ka umalawa pe ko sukara al vaiaso, pe di sukara al vaiaso. Le su varu ka o se male onga o le inga runga ia. Ia mas scheme foi le inga foi ko so sangin malo sponsor awa ko sponsor ga inga le se mele ke ka ke el malo I fenga malo. O fucking inga sponsor. La meringa le sponsor el malo ka mai pa. Ai sa only Sponsor el malo. Mali ia. Awo mana tua ila le vaenga lea. Lengo le sei so to fine lena. Anga le na mai I New Zealand ma mali wai to low. Mana tua lena la vea mai lalo por kalame fo ia malo. Awa nga fo ila. Well, to be honest. O skaka mo le lo ainga fa fe kai le fainga malo le fast. O e uia o fa ilangi fo longa so to fine. Ai o ke fa fe kai. Finally wala vea mai ai se si. Fakule I a ua fiangi ka ngaka o loka ainga tu lou. Io kero fo I malo ainga ma ainga umo ka kui. Maali liu ai Samoa. O isi wa ave I kukuila. Ai le I oe a. E le e whaia ma se kauangi ai. E mingi skasa I mua. E nalan o whaia. Tualanga no te ia tu fo ia uia. Ina ua manuia mai ia se o tu fin. E whaila lau kala. O le maali ia le whainga o le system maali atu. O kero whainga kisi fia. Whamairi whamatalanga. Kusa e mai, e kausi umai a inga ingai. O le sponsor fo ima mea uma. E su e ako le sponsor e vaku e vatu kusa o mea uma whapena. Pau wale la tau se leni a vifo. O le lima sifuru afi. Wa ke le loa e fua fo ia ile mai. Awu whaasoa turu vahanga lea. A kuku la ili fea sao. O le kupenga mai mau. Ile le lei. O fai unga fo ma ianga ma yero ko fingingi. Te lo le atawa, wo fil wa mana ye foi le wo mana tua.
E mai se o ko finge. Usa wa peto titia masinga o kawhia I mokokua. Fai whaafia siaki, whaaka o a umeto inga whaata ese. Fai matui, e fai maile mau a fō mai I a pia. Ora ingi feki. E ile ini feti lai to tono lona tino. Na fai la mo tui fo I e mau mai. O whasoa tulu vahanga lea. E ka haua mo makanga ruenga. E ta haua fo I mo le malo ili fisui sui a ingongi vahanga o le tūlanga lea. Avatu loa le result o testing nga mai ngi. Ai fa mai recommendations a fo mai Samoa. E mai ngi ka o koi. E ave ese remove mo o infeki. Le ia dawa. Tau no mai le sosai nei. Aso nga fua e a po le afia la sosana ave fai le CTR scan le ma tulanga. O le aso la fo ile na maua mai le tala le specialist I au kilan. O stage 4 cancer. O le fesili la lenga fesili e le fo mai le ingei. Po o ngā whea o le malama o fo mai a ka kou Samoa. Ngā whaakangai, se o kua whingi, e au mai, ma le recommendations e whai se ka o ko ngai aru ele 5 furuafi. Alai lo mamaole. Or kalang maarienga. Le na mai le aso sa. Ta sia le vai aso maliu. Ile ia kofoi. Mai ele aso sa e maliu la stofi. Le la sa o le ia la le li poki a fo mai New Zealand. Fa mai. O makua waste of, waste of time. Aya anga ngofo si kenge sa mo e mafuka masiang fanga. Enjoy ang last days. O silia. Ale la wa le 5 furuafi o vesili la. Ele ia se ka o konga nga faia. Nei masengamia. Ke le lo la po fe o le 5 furuafi. Ya, monga se mangako mai fu se fa popo mai wa o ka wo nga fa ku mangako. A lo langonga nga e kia uia. No kaunga ki kilo malo nga ai nga ia fenga ka nga mo ngi mea ma fenga ia sponsor malo fa fenga fai ia o me nga fa nga ele ma fo for ka a me umanga e kausi e mako usa le 5 furuafi le na mai e pa war me le fa mai fai ai e ka vai ia ka okonga a ole tausiaina look after me malava e fai mai langa fanga wingi wala tito terisian fa na une le na malanga mai masunga captain ni ale le Samoa le fo ile malanga fa tasi lava na o ile ka kof ko ile oi le ma kof ko ia mana tuala ia na sila fia le na fai ia ku so songa ia ulaia a o tala noa ile tulanga fo ile le ka ki fa ngoa mo ke le loi fo mai kulo ele o fo mai uma ai a fai fo isa mako complain I oila a complain ye a wa a fai nganga ko sila fia pe ko kile sila fia ai se hanga le lo ai kan sai Samoa al kala nga le na mai recommendations e fai tau tonga nei ia mai mo kai minga mai le se ka ko nga wala ngai le o mo se o ke se nei luntino e fa tino se tau tonga ele mai ya ka fia kama sau ngi ia paulan merenga mai ole mai enjoy mar matu time ya ma fa ma vai to alo winga lana le le ko faiak e au nga me ngai ku kupu ia a fa fonga mai foi fa ulunga ole so ifo maloloina le ele o na pa war vai nga ia tia u malo no fo fa no sa ka fu le mai ro ko fi ora kala nga sa te fu na le mai mau ai kupe le wo fa ia tu mai mau tupe ale malo mai mau kupe pe anga le nga fai ia su nga foma ia wal mele we ka ko ia nga fai kwa wale mangingo male malama male maua recommend lo fafo wa pe menga le fai o fafo ia ale sau aso mo na vatu fai le city scan ai sau ngarkati ia sa o fo mai oh my good boy was stage 4 le cancer o nga fai le recommendations e mai ele no way e fai si operations le ma fai lo na tino mal o ke sendo le tino na ngafatia ya ai le ma se furu wa fer kaulanga mai nga fa kupia ya
nga ku ulele nga ni ma se furu wa fe ia so ngi ngisi kanga ka ngai ko ko ngol so fu ma ringa ma fa le ia e ma lu ma nisi o me fe to fo wa mai mau fu pela ela o ko ma nga ni ma se furu wa fe por kala mer malo le fai wa me ia lingi me fa pe nga ku fast fight o me ia na au mai ia vai le HRPP pela ela a ma nga ni ma se furu wa fe e fi so ngi ai nga ia la ko ke ya le me e fai ia na le tala le vai male usunga ai le se vai e o le fe o mon ko fe si me a kai o ka kau o nga se pasi se kula fonga fa popol fa nga paroka e fai se medical clearance ka ko fai pule ke le fai pule le nga so mo nge fai la ko se akiso o te fai atu ke le ko per malo no ka singe me ka as a requirement e ka kau o nga pasia le medical certificate se fai pule ai le ikaria inga langa nang ka mo e nga paroka wa mera le kupungi ika ngala ka ko fai pule ia ba ku sa ha so la ku sa ya pi ma nga ya foi si mele o mai fu am fai pule fai sia ki o la ko mai suka ya la nga la stui pe fie se furu wa fere me nga if pa se furu mo kupu wa fere nga medivac me ko inga e ka kala ali o riska kalenga alo e kuper malo ole tulanga lea wai lo foi la le tunu wa o malele ona to matamanga se leni mo na fa ngaina yai la do silia lo malelo se furu to sanga lau to to ai malo ona nga va le o e me io benefit ia te fua I mo se taimi fa tope pe afa pe o e tau fa longo o tau ave me anunga o le ala le o fa mene no o le foi vaenga ai ke lo monguia ka nu fangi me ai ko pe isa le mo be o musina pe bolotu o le vaenga le o le vaenga le e sauno iai o a fifia ile mele o le malulu ile aisa io e fifia tele o inofuanga aisa io e peila ma fuanga le masani no fifia o te Luisaina e ono fa solo le New York ona o le tulanga le o le so ina la vol mele e mobile aisa le malulu o te fifia la yai o fa fonga kula sa o longa lo ba ko ngia so foile le pingi menga o lo po el po yo ka mo menga ya o ki le anga ye ka fa be se fenga malo rasa ba ya sia kamalanga ar kamai kiki le or kamai kiki le sa o lo fa kamai kiki le o to lua ma le li foile lang kam foile o savea aina umilo na pipi ia man foi a mantaloa no vai ua fale kong le lilia o ke fai ako oe ari kulepa e ke whakangai ka wholo po ale ka o melo makamakanga ngai po ka ramalu po iai vaenga taua o loo mori mai foi e sia ali fa salalau e nga mo iai ona mana dua mai foi polotu umalo soifua ai le ai sesi me fai ona faawawina tulanga mau nga va malie e no winga mai mauro ko ko ngi funga dele au te fia la i porkala me le polea na te langa e se le langa me o tamalea e langa me le ya al tamalne maua ya iskai ale maua I maua o ia ale maua ia anko maua anti ia itulanga foi ma te via paulo fa lo popolenga ua pikele a mofui ki le fia kulepa e ke vai mai le fa pengi poko ngi fisilia a fange pulo ko fa mai ka mai pulo ole sa le lava la songa a tipi fa fitai o le wa ya tu au mai ele official famsinonga Australia
e tau wala mai I se whasea are socioloia. O ngor kelo le aru kama le whaonga le upu le aloia e pei e saili ai ni ana mea o ngā. Ai lo ia mo ia ka. O le tama lea o le ua maua ia o saili li ngā ua fia se furu tau sanga o tau mawhai e whai o lava. Ale kama le se me ke sulu e wa kwa mo musu mo na pasa e se mangupu loko le ke fai mai sulu ia. O le mafuanga wala nga a sulu mai fo I Samoa ia ele lopo fe a sulu ia. Ai taimi o te whawairanga ila ulu. O sisi raku na ulu la kume mela. Ia, lai kume o. Au te nofo atu ala wha pene I lunga I lau whale. E au loa lau tai whau. Ia. O le ulu. E ke loa ulu. O loa tu loa. Ia. Au tasi pe au lua. Ia e tau me fo ia te au tangata lau sau. Wai malama lama o le ka milo sorolo kama le o limons. Pe foringa mai e la ia me le fai o kua. A sau o luma e ke ngofo ma ave mai me ia limons. O le tamalea o amata no o valai o tau lea ngai le pati. O le tamalea o amata no o vaai o tau moni upu ia sala solo. O lo fai a kamalea ni fora au fasainga. A o mau kongu mau tutu lo iai. Ia ele ai a se vaenga e alo ai le tula fono. Nga o whakor komisinga kongi roi kaumlala. Wai vai la o le ngar mele fai o lo limong. O lo sa e umu. Ma fa ali ali mai lo whaka o me sa e umu. Le la o kupu mai le wali ali mai mele. Na o fai ai le asolea. Na o fai iai kavalo fatafata. Ia. Kavalo fatafata walanga iai le moli mau lea le kumai kiki lea wa whakongua kom singa e loka le lei awange I kakalai kua re kamanea. Leo ai mai sa mo O fai aku fai kavalo fatafata. Leanga a sila Samoa ai mau ai ni fulu lo fatafata. O fa maungi ele. Ona fa maunia lo leo tala sala tua nei. Linkala sa kua fa maungi lo kala sa. Ia o tala tamalea. Ia langa upu ia le au mai fo mai o tala sala tua. A lea lana o fai atu komisina ia maukingoa ia lokar kamalea. Auange I sau fafur kamalea. O le se me fai ngofienga pinginga lo kamawara ke ba kula kalo alo mo yoku. Ele ia se isi e tasi a fo il tangata o te wha mo iai. Na o fai atu a fo I lau tama olo. Ia umalo fo I male. Oh. Nga o fai atu ole mele o malama le iai ia limon. O olo wa leva I le tu opposisi. Wa leva olo le me ta o porkiki. A walava ne I e se. Awa o ia ka ai mo fala. Ia o tulanga na. E ngis ka ofsidi. Wa lava ka ofsidi. Wa Ka vai po fe le vui vai mas. Wa te ale fitu. Ale fainga le sa wala u kama. Ole programa le fiafi. Ai fa te fo I wo me ba nga sia ta to programa fa me fa singa aka o me moni ma me mi tonu. E ala mai masu suenga manisi fo I Samoa o lo maua tatu so te inga. Le vatu no tatu programa. E ele malanga I le masina fo amatanga o mati. Mo tatou America wo me pa anga mai al tatou tau te ia e me fo I la tau ur fia I le 44 Samoa. Le tautua le fionga I a voi ti a tole fo masina mua. Ma wala vanoa ia sia ai le tamali o tau lau fanua a fifio ane matalane au le utu ina tulunga. Le malanga le Alaska ia mafasolo solo tuai if we can have that Ryan on. Le utu sila mai. Ia ma wai malo o vanoa mate to lua ma le fionga. Ia vui au fata pena I foi tulanga o le finga palota wa tatou tele mautonu ma tulanga ia o le ata o toma iai po fea
e tongi ai le soi o tua oi. O sila mai o aso i o le ua confirm e vai malanga tuai ia mafio tu fo i le fionga ia vui. Ia se i feiloa i le ngata ona ainga. O ila tau e fia malolofa. Ia i le tau mawhainga fo i le neita mali. I le nama le laina tu mauma ia i le amatanga mainga tau ava mea ina o le whaatutua i le tua sa mo utasi. O lo i tonu fo i la tu sui sa o mai whaatasi lalo le SNDP. Lea ua ala va e tasi i le whaatutua i le tua sa mo utasi. Ma o lo tu mau fo i le lango mo le sunga le la aule mare party. It's not about la aule le mali tua, it's about the party. O lo tu fo me lango sua. I le whaatutua i le tua sa mo utasi ma i la tau wa la tau i o ina. O lo tu malosi mo le atunu. Ia, o le whainga malanga le na. Ia, mo i la tau i e meli mai i Hawaii. Ia, o na e le o iei sa ufiso o ta inga fo i le mautu vaenga i tatu community Hawaii. Na lana, ia nei tangata le fsiri mai eisa te rua leo mai ilo ia Hawaii piko kwhai mea whapiko. Ia, o na ele i maua sa ukongiki i sisi fo i ai tatou o le anganga ia, why not? If even myself, if you okay, off ya yo. But ole malanga lea, ya. Tatou felo ai po ole vai aso lea. Ole a fa ma oti e tuai no foanga. Ya, ole a fa yai. E fa yai tatou wa fa yai fo i mar faso. Fesili fo i matali. Fa ia question and answers Q&A. O a fo i vahenga tau te fia fesilingi ai ia le tamali o a fo i ona taritonunga tusa o lana fo i whaata penanga. Ba ua le avanoa. Tui for Ryan, if we can have that one more time. Se sila mai ia. O Alaska, o Utah, o Mati, o na masina fau. Ia, o Washington, le sumaritasi, le sumaritolu, California, le sumarlima. Ia, maua le havanoa i le pitonu leo Victorville. Ai vai. Ia, i le aso lua se fulu, a whaapea ia ma Las Vegas, i le aso lua sumaritasi, a whaapea la o le te mafuta mai ai te lata i pitonu nei, ai te lango sua fo i sa ilinga o le amio tonu, ma tātou whiri sa o kako sui, e oi ko kongu e le ngau i kofi, e ngau le wha maungi. Ia, whaalilo lango le wha moe, ma le fionga, ia vui masina mua. Seinga fulava. Ya, le taua sa fa popo vanga le. Nei, wa pa fo me ke fifi ya buio ska ka foi. E fonga lo kele longa komai. Ele pakingo se me kasi pos por kiki. E ska ka foi e lavar ka lengi ya mas foi longa ko kanga i so sem ka. E fengo fi foi ka longa ma pa so kele o me. Ya pe o pakingo lava longa pa so fo me ka por kiki o ngole. O le lava e longa fa mo fo i malanga mo mikinga inga ia o fo ka banga fo le ka sanga fo le lo ongo pa fa ia ulia ia malanga fo ka ko ia sa mo le mo kun makai le mo fo kuli ba lo mang ia a ko le mo ngole mo ia o fa ba voi ia mas fo o sui fa oli ole malanga lea o lo aunga tu lava e senta atu pe e matua atu matanga loa tusi ai i la tau fo i o mafutanga ale fast supporters ma i la tau fia o woma pa anga ale tau te iai ai o le mafuanga ona ele to nama le laina o le wha moe o vui e mo le palota so le mafuanga le na o lo aunga tu a wha pe fo i la o le te mafuta mai stete ia o ai ke fia mawai le more informations mo Utah ia o le fionga le te fono to o malatai ia e me se foi ia o le so upu ia te lenga sa fotu la faira u malanga i failonga ngofo i sa mo ka lo fai wele se ia tato filo i pa afe mai i Roman ia e me se foi ia o autiu ia por sunga tu sa mau o Utah le na sorry Alaska mo Utah ia o lai tapu vai tasia informations i le fionga le te fono mata elinga pasi toma ia fatasi fo i mare status o tanga walanga mamalu kele fainga ngu o matai i o fo i utala towia
ia e titulaga foʻi o information se pe afia i loa le toʻatele mo Washington ia o loo iai tui matagiolo le tamamatua ia vaavaalua ai le afioga ia Leota Strickland ia ma le tofā ma lusina mese foʻi ia o le afioaga o matai po le nuu o matai Washington fioga le Prestane ia afamasaga ia e mese foʻi o le latou laulau ia afoa ia ma luatua ma liʻo ma le toʻatele i latou mo Washington lena mo California ia o lenā ua fesoʻitaʻi atu ia isia uso po le kauso o le alo fakele mai soga foʻi ia tuila epa faafetaisuʻa ia ma le toʻatele lava o tatou ma le komiti ua alaga o leu o taumaua o kaumaua kala o tala e au mai e le toʻatele e pei o le tele o iloa tele te reconfirm mai le vaega lea tuila epa ma se foʻi outou ia le mafutaga California tele o iloa po iai la po taʻitaʻi le suga asuʻufuaina po o le mea ua taʻitaʻi ia le uso ia tapuala but koe mo California Victorville ia o le fionga ia laumatia fano ia ai me se fo sia ma ko kenge sak pa ke ana ngai kai fo ia ma le latou komiti ma le me se sunga laumatia ia ma to fina Belinda ma le latou vai le la ia i si matu tamai pito no le Victorville e California ia ai tau walunga i loa le malanga i na i Las Vegas ia mo tatou i Las Vegas fafso ta ia e le tofina ia nga Yuli masi ona to lua i na i le Two Guns restaurant tatou fal loa na ia i ma le tatou fal aina na i Las Vegas ia o le Two Guns o ka mai fanga e lua ia o na la ma wai le telo information spa do le vai so fo ia o le avatu wai no foanga venues ia e fatou no wai lea fuafuanga lea tau maro ko se sangi de so ya bui ia ole por calamele nei vai ngole fiafi aso tofi tai au te loa e to ato ai le tino vatou sili pe a to fatanga mai pe el fretua ia sunga le lilo ia suma lungo le tatou proclame la so teo me o ki nga ka ma fa o bidi long falku ia ka kere bidi falku o le swinga na so fanga sa o le ko elau te o le papine ale nei ia e fa pena ale happy wife is a happier ola fo me fa happy wife happy life ia vai si da fia fo ele si ma fa to fatu maru ia tele o le tala muri la uto fo mai ere sunga ali atu Jerry o ko fo samo ia ele hangi si me fo ku aku maru mai e kasi ale aunga ia ua lele lo ko risi fa masingo ia ile unga waka oko mai ai o le unga na o le loto a lele na pui le loto ia e mafu ai fo ina fa le tonu ia ai le yangi si me fa pe o yengi drugs o yangi si fa tai ia la uto fo mai ia sunga ile le atawa ia maro fa fa fo maro ma la ko fo i pikola au a salonga ga le kop pe ku maro ia o me fa penge le fo le fa le ko fo fa nga malo ya asoro bonga le me mo ku nga le ka fi a se mo le pa ku sa ka fi fa ka malo eli ave eli titani eli ave nga fa lo ya me si ko ko mo ya la fa nga malanga la so tatu vela la so tayao soifua mai manu Talofa Lava. Tasi Market is here at the Margate Town Centre, the heart of South. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon.
Tia, o le sailigo le ami o tonu family club. O le aseina i le asoiva o le masino me lua felua se fulu ma le lima. I le no foana i seina i fale ata. O le ngalo do fatawina sau tusi lulu. I le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala. Be fatawina fo i na o se pepa i le na o le se fulu ma le lima tala. E whaangata pe tāpunia avanoa. Mo le fatawina o le tusi lulu po pepa lulu le aso lua su ma le lima. O le masino a brila lua felua se fulu ma le lima. Le lei tato fa ilonga mua e pei o le manu maloina o le piki up fou i tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua super fa ilonga na lua race SUV 1.2 liter lua fe lua sefuru mare fa ngata ino tato fa ilonga tupe ava tama ina mare tonu sefuru afe se i o atu i le afe tala le lei tato fa ilonga o ringalo e le dopo o e leisi lea o le afa amuriei